Halimbawa, ang tanong is for congressman. Ng isang member namin dito, lahat pong kandidato para sa congressman or representative sasagot po. Based on our time limits. Another one, candidates must limit their responses strictly to the topics issued or concerns being discussed. Personal attacks, mudslinging, or addressing personal issues against other candidates are strictly prohibited. Participants, supporters, and audience members must refrain from making disruptive remarks or concerns or applause that discussed. Personal attacks, mudslinging, or addressing personal issues against other candidates are strictly prohibited. Participants, supporters, and audience members must refrain from making disruptive remarks or applause that could disturb the proceedings or compromise safety and order of the forum. And lastly, each candidate will be given 1 minute for your closing statement. Okay? Sir Marlon, na-arrange na po yung proper... Okay na? Okay na. Sige, ay bubunot muna. Sige po. Are we ready to give the first questions? Tama? Oh yeah. The first question... sorry. For the opening statement muna. For the opening statement. Alamin natin kung sino po ang mauuna para sa opening statement hanggang po matapos. Pasensya na po. Number 7. Yan. Number 7 mamaya, magsalita po si Mayor Adrian Salceda ng Pulangi. Number 7 ka po, Mayor, para sa opening statement mamaya. Kong Didi, anong number ka po? Number 9. Number 9 ka po mamaya, Kong Didi. Kong Jill, number 5 ka po. Mayor Crisel, number 2. Yan. Si Gobnoel, number 4 po, si Governor Rosal. Si Kong Joey, number ni Kong Joey. Ayan. Anong number tabi kong, number 1? Number 1. Sa'yo mo tabi kong Kito. Number 8. Kung Christopher na lang, para mas, maripagdangugon ba? Nagdanangog sa mga taga-Kamsor. Kung Kaloy, anong number po? Sa nabunot mo po. Number 10. Vice Governor June, number po. Number 6. And si Board Member Dante Arandia, number 3. Okay. Before we proceed to their opening statement, may I request our representative from COMELEC for her message to us. Paragpakanta po, Attorney Aurea Bunao. Thank you po, Attorney, for coming. Okay lang. Sir Henry, di ako inform. Hello. Last time ako sinabihan. Sabi, ma-observe lang daw po ako. I am greatly appreciative of the efforts of the Albay Chamber of Commerce. Palakpakan ta po. Sabi po kang kairibanan ko, election officer kang Daraga, first time niya sa 30 years niya na nahiling ka mong iribanan. Palakpakan ta po. And I'm excited na madangog sindagabos as the Provincial Election Supervisor of Albay and a voter myself. Diba? Yun naman ang hinihingi natin. Ano ba ang gagawin nila dito sa Albay? Kasi yan ang pigahalat tangon yan. So hopefully po, dahil di sa initiative kang kang Albay Chamber of Commerce, with all the stakeholders present, we will now know sisi ang bubotohan ta. So, ang sakuya girari na pigtataram, every time, gabos po kita magtarabangan para maging matuninong, maayos, and maging successful ang election niya na May 12. Diyos Marinaldo po. Thank you, Attorney Aurea Bunao. Palakpakan po natin ang Commission on Elections. Siya po ang Provincial Election Registrar for the Province of Albay. Thank you po, ma'am. All right. For the opening statement,
statements of our candidate. Number 1, nabunot niya po, Congressman Joey Sarte Salceda. Kung Joey, kandidato po para gobernador. You have 5 minutes. Go ahead, sir. Diyos maray na po Sendo Gabos. Inipuan sa kuya mga gibon. Enot, so 1.2 billion po na pig-alokar para sa modernisasyon kan Aleco. Babantayan. Tayo mapasiguro na mapadali na magkaag ng 15 bagong substation kada banwaan. Tangani po, pag nararautan saro, de apektado sa iba. Ikadua, so full internationalization po kang Bicol International. Sa aga po, madigdi si Secretary Vince Dizon at sinigwa na po nag-propose para po padalaganon ang PPP po kan Bicol International Airport. Number 3, containerization po kan Tabaco, Legazpi, Asin, Pantao. Asin ang operationalization po kan Pantao, asin ecozone, pati na po ang malilipot at kung posible, matatag po ang sarong ecozone sa tani po kan airport. Asin ang pag-expand po kan scholarship kan probinsya na linawara, asin i-include po ang private schools dahil po nalingawan na kang gobyerno, pati na po na bako sa college kundi pati tekbo. Tapos ang matapos po ang sa tuya pong maging sarong poder ang Albay, powerhouse ang Albay in renewable energy. There are at least 1,000 megawatts in renewable energy in Albay that are already approved by the Department of Energy. That makes Albay a very good source of. Number 9, tarapuson po sa siyam na MICE or Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions in the 9 towns and 1 city in Albay. And sampulo po na Suligas, yung conversion po kan Legazpi, Old Legazpi Airport into Legazpi Global City as modeled after the Iloilo experience. And tapos padagos po sa pagdeklara ipursigi ang pagiging UNESCO World Heritage Site kan Mayon Volcano, pati na po ngunya na taon po talaga sa review kan Albay bilang man and biosphere under UNESCO. So kay puan po na ma-retain ta ang status kan Albay del saro sa nasatulo ang Albay na deklarado kan UNESCO bilang man and biosphere. As in lastly na ang sa tuya pong Prime University, iyo po ang BU, maging sarong smart campus, as in po, and lastly, na ang sa tuya pong BRHMC from maging sarong global hospital na na po kay puan ang mga Bicolanong magduman sa Manila para po magpabulong. As in ma-expand po ang sayang kapasidad na maging sustainable in terms of not just PhilHealth reimbursements, at the same time in terms of subsidies from the national government, especially for those that are financially incapacitated and indigent patients. Yun po ang mga iibuong ko. Thank you, Governor Joey Sarte Salceda. Next is Mayor Crisel Lagman Luistro, kandidato para Congresswoman or Representative sa Premier Distrito, Canalbay. Mayor Crisel, you have 5 minutes. Diyos maray na hapon po sa Gabos. Na sa 15 taon po na naging alkalde ako ka nga syudad kan Tabaco, talagang nahihiling ta po na primarily ang source of income kan sa tuya po ng mga constituents sa Tabaco, as in sa Premier Distrito, nasa agrikultura. So importantihon talaga po na matutukan ang agriculture.
Sa lado po kang agrikultura, kadakol po kitang nahihiling na mga kakulangan pa, although dakol naman po ang napunan. Aside from pagiging accessible po kan sa tuyang mga produkto sa merkado, ang paggibo po ka mga farm-to-market roads, importantiho na marhay. In fact, duman nga ni po sa Isla Can San Miguel, saro po na magayon na proyekto na ginibuta, na especially because ang kamote production po, saro sa pinakahalangkaw, as in pinakamagayon sa bilog na Albay, base po sa statistika pang duwa po, na sunod ka rin sa Legazpi, na ang production po kang kamote. Nagibo po kita kitinampo para po maging accessible ang mga produkto pasiring sa merkado. Saro pa po na magayon nagibuho na maging ma-interconnect ang Isla Can San Miguel sa Isla Can Cagraray. Tas ang ngunyan po ang Isla Can Cagraray, maray naman po ang road network. May mga portions na sana po na kulang. Alagad ang Isla Can San Miguel isolated mangkiraray po. Na aside from that, nahihiling ko po na grabe po ang production, lalo na kanangyari sa pandemya, nahiling ta po na sustainable po kita pag-abot sa food production. Ang bagas po na hali sa na Banwaan kang Malinaw sa Primer Distrito, yan po ang rice granary. Ang kaipuhan sa na po suportaran sa pag-abot sa irigasyon, mga flood control systems po na nababaha sinda sa sobrang pag-uran, na bako man po magiging produktibo ang sa inda pong mga ang ani. Mechanization, nagpuuna po kami ka mechanization kan sa tuya pong mga pagtanom. Pag-abot man po duman sa mga vegetable farmers, nahiling ta po na magayon na magkaigwaman po ki mga facilities para ma-store ang sa tuya pong mga produkto and madagdagan ang value kan sa tuya pong mga produkto. Bako sa mga raw materials or raw products pero ma-enhance ini, maglaba ang shelf life niya. And magkaigwa ki added value para mas halangkaw ang magiging incomes kan sa tuya mga parauma. Pag-abot man po sa maritime products, iguana po kitang APTC or Agri-Pinoy Trading Post to make sure po na sa tuya mga marine products ay safe for human consumption. Na may measure ta naman po kung kung ano po ang tonelada, ang kaini, sain ini nakukuha. Kaya monitor ta naman po ang sa tuya mga karagatan kung sain ang mga produktong ini. Importantihon po ini para sa satuyang mga pagpaplano as in sa pag-propose ki mga legislation, lalo naman ungod sa fishing industry. Ang mga handicrafts po, maski sabihon tang sa dayot ini, kadakulaon po talagang nai-empleyo ka ini, lalong-lalo na sa mga upland barangays. So kaypuhan po talagang matutukan man ang satuyang micro, small and medium enterprises sa lado po kang food processing as well as handicrafts. Kaypuhan po maboost ang satuya na supply, lalong-lalo na po sa abaka, karagumoy, pili, na yan po talaga ang nagdadara and kakao na nagdadara po kaya dakula po na incomes para sa mga saradayot po tang mga negosyante. Ang TESDA po sa hiling ko, kaipuhan makatutok naman sa agrikultura. Sana po mas mapagayunta ang implementasyon kang K-12 program para po talagang handa na sa tuyang mga estudyante na magtrabaho pagkatapos ki high school. Tang datos po nagpapahiling na 25 hanggang 30% sana po ang actually nagpo-pursue ki higher education. So kaipuhan talaga po na matutukan ang basic education and ang technical education. Ang workforce po, importantihon na marhay para sa negosyo. Ang nasabot ko marhay po na ang gobyerno kaipuhan mag-create ki environment para sa negosyo na mag-uswag ini. Pero ang nagkakapital po, iyo po ang business. Ang civil society, yaon po dyan na nagsusuporta, nagiging watchdog as in will make government and all the other players more accountable. We have moved from government to governance. And I am very welcome to be a partner to this trilogy of players. Diyos mabalos po. Thank you. Mayor Crisel Lagman, kandidato para Congresswoman or Representative kan 1st District. Masunod po, Board Member Dante Arandia. Thank you.
Salamat po. Ang inot siguro magpapamidbid ako, ako board member kan Tercero Distrito. So second and first, dahil man siguro ako masyadong bistado. Ako po si board member Dante Arandia kan Banoan kan Piuduran. Naging barangay captain po ako sa laog nin 7 taon. Naging ABC president po ako sa Banoan kan Piuduran nin 5 taon. Naging mayor po ako kan Banoan nin Piuduran sa laog nin 9 na taon. Asin ngunyan, last time na po bilang board member kan Tercero Distrito kan probinsya ning Albay. Ako man po ang nailihir na regional chairman kan gabos ng mga board member digdi sa Bicol region. Asin po ako ang saruman po akong board of director kan Legazpi Albay Philippine Red Cross. Asin po siguro bilang ang sakuyang dinadalaganan Vice Alcalde, ang sakuyang objectives lang naman, kung sisay ang mga ganang gobernador, digdi sa duwa, iyo po ang sakuyang tatabangan kung ako tatawan nindo ng pagkakataon na magtukaw dyan sa Kapitolyo tabi mga tugang. Asin mahapot kung ano ang sa indang mga priority program para magkaigwa nin ELA. Asin ang executive legislative agenda na yan, makapokus kami, matabangan niya mo ang executive na para duro-diretso ang sa iyang plano, mayo ni na patiko-tiko. Kaya po, nakakasiguro ko na ang Albay magiging maayos ang papadalagan kan ng gobyerno digdi po sa Albay. Ayan po, siguro sa sakuyang mga ginigibuan, nagi po akong 6 na taon po ako naging majority floor leader po kan Sangguniang Panlalawigan. Supposed to be ako pa ang gustong ilihiro ninda pero tinao ko po kay Victor Siga sa ngonya na 3 taon. Kaya po ako naging assistance na lang niya. Pero po mga 2 bulan, igwa po si Congressman Salceda na ilinaog dumaan sa Sangguniang Panlalawigan na ayuson po sa Daraga International Airport na magpasa para sa safety kan eroplano. Iyan po na ilaog ko na po, asin approve na po iyan na ordinansa diyan sa Sangguniang Panlalawigan na pinagbabawal sa pagtanom kaya langkaw na kahoy, mag-alaga ki mga pigyon, asin sa mga precautionary po na para maging safe ang Albayano, pakot sa Albayano, hindi ang Bicolano. Ayan po, ipinasa ko na po, asin igwa pa man yan, Sulahar and Management. Ayan po, so mga nagko-contribute nin mga dyan sa 10 munisipyo di sa Albay na igwa po nin kan Mayon Volcano. Ang Lahar Management po yan, composed po yan kan DPWH, kan DNR, kan Pillbox, asin gabos na po yan, tanganing ang sa muya, maghahapot na kung naghahagad po ang barangay, nakaipuhan na nindang i-desert ang sa indang mga riverbank dyan po, tabi, daina po sila makuha ki mga permit duman sa mga agency na concern ito, hindi pinag-uulayan na po yan niya mo, asin po, ire-recommend duman sa governor para po tabangan ito sa laog nin 40 dias na mahali po itong na nakaharang po ito na produkto po kan sa tuyang mga basod na nagbabanag, luluwas, pasiring sa baba po tabi. Thank you very much. Thank you, Board Member Dante Arandia, candidate for Vice Governor. Next to speak is Governor Noel Rosal. Gov, you have 5 minutes, please. Diyos maray na hapon tabi sa Edugabos. Kung ako makabalik bilang gobernador kan sa tuyang namumuta na probinsya, aramin do ining kampanya, dahol ako na nagkahirling, na naadalan, na mas nganit, dahol aloy na akong panahon bilang mayor, pero digdi ko nahiling sa countryside, sa mga ararayotang lugar sa probinsya. Kaya nahiling ko, kung ako matawan, ang gigibuog ko primero, pasensya na ang mga congressman digdi, that in spite of all the investments, bilyon
na kwarta piglaog sa probinsya kang Albay. Still, we are rated one of the poorest. Di ba? Not progressive because they kitang koordinasyon. Kasubangin may din naman akong barangay. Nahilig ko bilyon-bilyon duman sa sarong lugar. Baka nga ni dahil pa dumang kitawo. Pero sa dinuman ko sa sarong barangay, dahil tinampo. Nagbutor ako. Ini ang mga basic na nakaipuhan kan sa tuyang gobernador. Dapat independent-minded. Dahil pwede i-impluensya kan sa tuyang mga ibang leaders. Oras na dapat kita mga albayano, ang liderato ta naninindugan sa tama. Yes, sabi ko baka nakaaging debate mi ni Kong Joey, i-review to ang branding kang Albay. Suntok sa paros kita, de taram ko anong direction ta. Ako nahiling ko, personal, araw kang ginibo ko sa Legazpi. We are more on trading. Taday makitang masyadong mga raw materials. We are more on services. Yaon din sa mga hotels, airport, go kita. Yaon sa hospital. As in, iba pa na pwede ipagmalaki kang Albay. Pero ang pinakadakulat na napinuknan ko, kag ako nakatukaw, although nabiting kita, pinalampaw ako. 5 bulan, so pangako ko sa mga albayano, napagiling ko nagaparo-ro sa mga albayano ang kuryente. Ibinalik ko na tabi ang aleko sa mga albayanos. Kahit nagapasaway ang aleko, pero ako, aram ko ma-agree sa ko ang mga negosyante, nagbenepisar na kita, nagbaba na ang satuyang piyabayadan sa bill. Napagiling ko nakakatabang sa negosyo. Pangduwa, ini mga social services kang Albay, inang nahiling kong saro pa na dapat pakarayon. Dahil ang mga pobre, dahil access. Nagparapagibo kay mga building. Dahil ko aram kung ano ang purpose kang pagpagibo kay building. JBDAP, iniling ko sa record, 1.2 billion na ang utang. So, sa Rapo-Rapo, sa Batan Island, I think, sa munisipyo kang Batan, may hospital duman, 50 million. Initial, dahil taparang kung pirang rin na agduman. Dahil man functional. And, of course, sabi ko baga, we have to maximize the resources of Albay. Nahiling ko paano kanya-kanya kita. Kung ang mga congressman sana, dapat ang proyekto tadigdi, naka-coordinated sa local development plan. Because embodied yan sa local government code. Na dahil pwede mag-gibo kay proyekto. Even ang mga congress na without consultation to the local council. Stipulated yan. Nagagalas na lang kita, may proyekto duman na 2 billion, duman 1 billion. Ako pasensya na ako, dahil akong darang mga copy. Pero basic lang ako mga tugang. Sa mga businessmen tango niyan, Albay Chamber, aram lang ginibo ko sa Legazpi. Di ba? Ang primary purpose kan local government is to deliver basic services, to promote local autonomy. Pero how can you do that kung dahil magkamangki opportunity para sa gabos? Because we have to tax. Kung dahil magkinegosyo, anong ginibo ko sa Legazpi? We brand Legazpi as a convention destination. And it made Legazpi. Di ba? We broke the 1 million mark. Tinamaan lang kita kang pandemic eh. Ang hotel ko yan, nahiling mo, naga-mushroom because may demand. And, you know, may advantage ang Albay because this is the center of the regional government, the center of education. And as far as Masbate and other provinces, nagadigdi sa Legazpi, I think we have really to do something. Kaya kung ako makabalik, mga tugang, kaipuhan sa napakarayon, ang satuyang gobernador dapat mag-isip-isip kung ano ang maray para sa tuyang mga katauhan. Bako sana mag-implement ki programa na sa pagiging ko dahil magkikonsultasyon. Sayang kang kwarta. Kaya tapa, before it's too late, ako giraray minaagad kan sa tuyang mga albayano to support my candidates. Salamat. Tapa. Thank you, Governor Noel. Next po is Congressman Jill Bungalon. 5 minutes, please, Congressman. Thank you. Marina hapon tabi sa Indogabos. Mapabistado man po ako sa Giraray. Ako po si Congressman Attorney Raul Angelo Jill Bungalon, 33 anyos. Sa presente po, Congressman, kan ako Bicol Party List. Ako po naging Congressman sa edad na 31. If you will look at all the candidates, I may be the youngest here. Pero I would like to share with you my significant accomplishment as a first-termer Congressman of
the House of Representatives. Number one, when we speak of basic services, kuryente, and we were able to give solution to that. 1.2 billion pondo para sa rehabilitasyon kang Aleco. And sa aga, iyon na po ang energization kang Bicol Substation sa San Domingo Albay, together with the NEA Administrator, that will energize the 3 islands of the 1st District of Albay. Island of San Miguel, Island of Cagaray, and of course, the island of Malilipot. Number 2, water. In the 1st District, Ako Bicol Party List was able to build 22 solar-powered water supply system. We have 1 in the San Miguel Island, Barangay Hacienda, 1 in Malilipot, Barangay San Antonio Santicon, and of course, several barangays in the Cagaray Islands. Number 3, education. You know, even on my first term, I was tasked to defend and sponsor the budget of the state universities and colleges for Luzon. And I take pride of this accomplishment because for 3 consecutive years, daing budget cut po sa gabos na SUCs sa Bicol region. And that includes Bicol University and Bicol University Legazpi and Tabaco Campus. Number 4, it is also one of my major contribution na pag-abot sa trabaho, dapat igwaning maray na programa. Ano sa sinulusyonan ta? Number 1, of course, binalikta, asinilagantanin pondo, ang computer examination kang civil service exam. Nata, ang civil service exam, pigtataw lang po sa bulan na Marso asin Agosto. Yan po sa pen and paper test. Pero kung may computer examination kita, every day, weekly, dakol na pwedeng mag-take ng civil service examination. Pigsasabi ko po ini dahil nadideprive po ang mga Bicolanos sa mga government job opportunities because they have to wait so many long dahil mahalat sindanin bulan ng Marso asin Agosto. Pero tinawan tapuan na solusyon. Number 4, pag-abot po sa mga micro, small, medium enterprises, sa rooman nalagan taning pondo, and of course, everybody will be surprised about it, dahil ang DTI nagtataw man po ng assistance. It is the pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. This is intended for the MSMEs, and when we speak of assistance, it is not just in the form of cash assistance because this program intends to give livelihood kits. Duman po sa mga nagkasaralanta kang bagyo, affected kang Mount Mayon eruption. And number 5, saro mga tugang sa sakuya pong dinipensahan as in sponsor na agency kang gobyerno. Iyo po ang Anti-Red Tape Authority or ARTA. It speaks about the ease of doing business and great efficient government delivery services act na kung saan we emphasize the implementation of the 3, 7, and 20 rule. Ini po so mga timeline na kung saan ang mga simple transactions dapat mailuwas tulos ang mga local government units within the time frame. Otherwise, we are doing disservice to the business sector. So mga gusto pong magnegosyo. And number 6, mga tugang, I also defended the Department of Labor and Employment 2025 national budget. And I would like to emphasize that the budget is towards giving job or quality job opportunity to the Bicolanos, to the Filipinos, because we have several programs in the DOLE na di man po aram kan sa tuya pong mga kababayan. So, ako po nagiging instrumento para maging access ninda sa iba-ibang programa kang gobyerno. We have the Job Start program. We have the Government Internship program. So basically, these are the major achievement of a first-termer and a neophyte member of the House of Representatives. Thank you very much. Thank you, Congressman Gil. Next po is Vice Governor June Alegre. Diyos maray na hapon po sa Gabos. Ako po si June Alegre, sarong veteranong broadcaster digdi po sa Albay. Si June Alegre po, igwang mahiwas na pagkasabot, manungod sa buhay kan pobre. Dahil sa edad na 14, ako na ulila. Nakalaog ako dyan sa Bicol University, kinuha ko ang kursong AB Political Science. Nagirumduman ko ka ito, piglalakaw ko ang Washington Drive, Pabiyo, halos puro aldaw, aga, udto hapon. Si June Alegre po, bako ng neophyte sa politika.
Ka 1992, I was elected the youngest councilor, municipal councilor sa Claveria, Masbate. And nailihir ako dumaning tulong turno, nag-graduate ako kan 2001. Kan 2001, nagdalagan akong board member sa First District kan Masbate. Nanggana ako sa regular elections, kaya lang nagkaigwang failure of elections sa sarong munisipyo, na pierde ako duman sa special elections. Since then, nagpundo ako sa politika. Nag-focus ako kan sa kuyang profesyon bilang media practitioner digdi po sa Albay. Naging KBP chairman ako for 3 years. Naging manager ako sa manibaybang istasyon ng radyo. And bilang veteranong broadcaster, aram ko ang nangyari as nangyayari sa politika digdi po sa Albay. Aram ko ang sitwasyon kan mga pobre niya itong mga albayanos urog na sa mga nasa laylayan. Kaya kan 2019, sa pagmaot ko na magkaiguan ng pagbabago, naglunsar ako kan sa kuyang kandidatura pagka gobernador. Dahil man ako nanggana pero na-impress ako. Wala akong kwarta pero nakakuha ko ng botong close to 100,000. And because of that, I therefore conclude na igwang pag-asang magbago digdi po sa probinsya kan Albay. Mga tugang, kung ako po, tiwalaan nindo maging vice gobernador digdi po sa probinsya kan Albay. Sisiguruhon ko po sa mga albayanos, magiging patas po ang satuyang tratamiento sa mga miyembros kan sanggunian panlalawigan, mantang susunodon ta ang rule of majority, pero dapat maproteksyonan ta ang diretso kan minoriya na madangog po ang sa indang boses. Asin mantang pagsisiguro ta na yaon ang system of checks and balances, ang mga albayanos makakasiguro na ang sangguniang panlalawigan under my stewardship and leadership, dahil magiging ulang sa anuman ang mga lakdang o plano kan opisina kan gobernador para sa karahayan kan probinsya kan Albay. Alagad, under my leadership, ang sangguniang panlalawigan pusog na manindugan kontra sa mga lakdang na sa pagtubod mi anti-poor and anti-people. Now, pag-abot po sa system of checks and balances, yaon po yan dyan. Ang sangguniang panlalawigan mafunksyon sa tulong aspeto, legislative, oversight function, asiman quasi-judicial function, na patas. Ang sangguniang panlalawigan, malihislar nin mga lakdang para po sa kabuhayan, trabaho, asinman sa turismo. And ang sangguniang panlalawigan, urog na pag-abot sa fiscal matters, loans, mga appropriation ordinances, or budgetary allocations, gibuhon na po yung transparent and deliberation. Sasadulon ko ang mga miyembros kan sanggunian na magpartisipar sa deliberation in order to come up with best final measure that will best serve the interest of the province and its people. And pag-abot po sa quasi-judicial function, ang sangguniang panlalawigan, hinguaon ta, nayaon po ang grievance redress mechanism nga ni magkakalaon po ang mga albayanos na magkakaigwang patas na resolusyon ang sa indang mga reklamo kontra sa mga ilihidong opisyal within the jurisdiction of the sangguniang panlalawigan. Thank you so much. Thank you, Vice Governor Jun. Next po is Mayor Adrian Salceda, kandidato po para Congressman sa 3rd District, Canalbay. Go ahead po, Congressman. You have 5 minutes. Hello. Diyos marahin daw po sa Sendo Gabos. Ako tabi si Mayor Adrian Salceda, incumbent Mayor Kanbanuang Kampulangi, and at the same time, the LMP President for Albay Chapter. With 15 years of public service experience, nagpuan po ako bilang an SK Chairman sa edad kong 17 anyos, naging kapitan, 20 years old. For 2 terms, ako po ABC President sa Banuan Kampulangi. Sa presente po nga na incumbent mayor, aspirante, kandidato para congressman sa 3rd Distrito. Kaya po aram ko sa puso asin sa eksperyensya na si Adrian Salceda ready na po magsilbi sa 3rd Distrito. Arog po kan pagpadakula sa samuyang pamilya, na dapat in everything you do, you must do it from the heart. Kaya po ang sakuyang plataforma di gobyerno
serbisyong nagahali sa puso, hearts with 4S. Ang ibig sabihin po kan hearts, health, education, agriculture, rural infrastructure, tourism, transport, and trade. At ang apat na S po, small micro enterprise, social services, sports, youth and development, at ang pinakapadaba ko po sa Gabos, senior citizen, solo parents, and PWD. Iyo po ini ang sakuyang plataforma di gobyerno kung saan po Gabos na sektor, kaiba, warang mawawalat, paduman po sa mas progresibo, mas angat na tersero distrito. Ngunyan po si Mayor Adrian Salceda, ren na po makipagtabangan, magtrabaho sa Albay Chambers of Commerce and Industry at sa Gabos na business sector. Ako po nagtutubod na utilities, facilities, business resilience, workforce, and fair taxation are the building blocks to a prosperous and more prosperous province of Albay. Dapat po ang pamahalaan, dai po ulang sa pagnegosyo. Dapat po kaapil, kasurog. Sa suporta po nindo, kaya ta po gumibo kimas prosperesibong Albay, where business grow, work thrives, and no opportunity is wasted. So sa liwat po, Diyos marhay na aldaw, giraray sa Saindo Gabos. Salamat po. Salamat po, Mayor Adrian Salceda. Next po is Congressman Christopher Co. Hello. Maraming hapon po sa Indogabos. Salamat po sa imbitasyon kang ACCI. Bago man po ako bago sa politiko, natapos ko po ng 9 years, 3 terms po sa Ako Bicol. And ngunyan po ang sa tuyang tututukan na problema po dito sa 2nd District. Siyempre, sa kuryente na ongoing na po, groundbreaking na po kita sa Kulyat. Ini pong Kulyat, para sa daraga lang po ini, binalik na po sa Kulyat Substation para magkaigwa ng normal na kuryente dahil na po kay puan magkuha din sa Legazpi. Kaya po nagkakaigwa kita ng mga overheating and brownout dahil nag-aagawan po kita din sa Legazpi Substation. And Gabos po na munisipyo, tatawan ta pa sa Maanito, Malagman po, sa Kamalig. Yan po, yaon na po ang pondo sa Aleco, pwede man po nindo i-verify. Dahil po kita, pag nagtataram, may resibo po kita. Titulado po yan na pagtataram ta, bakong panaginip, bakong pangiturugan. Pero, and ini pong tubig sa Legazpi, na aloy na pong problema, natawa na pong ning solusyon, igwa na pong pondo sinda. Sana po, so pigbabakal tang tubig, bako talagang tubig, bako pong iced tea. Yan po ang saro sa mga problema digdi sa syudad. Bako lang po digdi sa Legazpi ang problema sa tubig sa mga sa rural po, sa Bulod, dakul po ang problema, pigpaparalagan ta na lang po ning solar water pump. And sa mga paraoma po, pigtawan ta ning solar water irrigation pump para sa indang irigasyon. And siyempre po, pag-abot sa health, igwa naman po kitan ongoing na mga MICES and health center na nailaag sa Daraga, duwa man po sa Kamalig, sa Rapu-Rapu, igwa man po, ongoing po yan para magsirbing hub sa mga hospital. Ini po sa mga pang mga CT scan, dialysis, dahil na po sindakaipuan magdigdi sa Legazpi or sa BRTTH, dumaan na po sinda, dahil na po mapaparayo. And sa kakalibutan po, sa bawat barangay, dailing ko ang dakul na mga na-stroke na patients, na dahil sinda na PPT, dahil maski po ilibrita po ang pag-PT, physical therapy sa inda, dahil man po sinda makababa, dahil siyempre kung biyadi ka, maarkila ka ki-tricycle, abutong kaki 1,500 sa pag-arkila. Kaya mapatraining po ako sa barangay health worker. Kaurong ko na po ang Sagrada Pamilya na sa kuyang pigtatabangan na willing po sila mag-training. Every barangay, 2 barangay health workers po ang kukuhaon ko. Ako ang mabakalkan sa indang mga gamit para house to house ang sa indang serbisyo sa mga
na stroke patient. And kay po naman po ning dakul na trabaho. Kaya po ma-align po kita, siyempre sa satuyang gobernador, na ang target punta po is to agritourism and mga tourist spot na dapat pakarayunta. Digdi po sa 2nd District. May mga lugar na pwede na pang i-develop, araw po kang manito. May nag-aso lake na dapat gibuntang hot spring dahil wala na kitang hot spring sa Tiwi. And sa Rapu-Rapu po, kay punta po pa i-connect, dahil yaw po duman ang mga white sands. Iyo po ang pwede ta paglaban sa ibang lugar na may mga magayon na dagat. And siyempre, kung may maray kang kuryente, may maray kang tubig, mas madali po kita maka-attract mga turista. Yan po. Salamat po. Thank you, Congressman Christopher Ko. Pasunod po, Congressman Fernando Didi Cabredo. 5 minutes, please. Hello. Okay, good afternoon, Tabi, sa Gabos. Ako, Tabi, si Congressman Fernando Didi Cabredo, kang 3rd Distrito, Canalbay. Sa kuya, Tabi, na pagiging congressman, sa loob ng 2 termino, si Kong Didi Tabi, na-reach out ko ang halos 299 barangays kang 3rd District of Albay ning mga proyektos. Arog kang mga farm-to-market roads, mga irrigation projects, mga eskwelahan, tulay, patinampo, kasin kadakol pa ning iba. Si Kong Didi Cabredo, naidaratabi ang mga opisina kang gobyerno dumantabi sa syudad kan Ligaw. Arog tabi kang DILG Provincial Office na dati yaon digi sa Legazpi, ngunyan tabi pigatugdok na ang opisina dumantabi sa syudad kan Ligaw. Sirigman tabi ang Bureau of Fire Protection Regional Office, pati tabi ang training center ninda, pigagibo naman tabi ngunyan ang opisina dumantabi sa syudad kan Ligaw. Siring paman ang BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na dati ang opisina niyaon duman sa Kamsur, ngunyan tabi halos matatapos na ang konstruksyon kang opisina duman tabi sa syudad kan Ligaw. Pagabot naman tabi sa edukasyon, si Kong Didi Cabredo, ako tabi ang nagsulong duman tabi sa Kongreso para ma-establisir ang Bicol University College of Veterinary Medicine. So sa munyan tabi, ongoing ang construction gayan, igwaning pundo na halos 200 million tabi. Then, duman man tabi sa Ligaw, pigigibo mo niyan ang sarong modernong TESDA Center, na sa kuyang pagtubod, iyo tabi ini ang gigibuhon ming pinaka modernong TESDA sa bilog na Bicol Region. Ma-officer ini nin mga kurso na sunahiling tatabi na pig-officer duman sa Meralco Foundation, pati tabi sa UP and Mapua Institute of Technology. Si Kong Didi Cabredo, pig-empower tabi ang mga women duman tabi sa countryside. Nag-establisher ako ng halos 150 na mga women planters organization o igwaning total na halos 18,000 tabi na miyembro. Sinda tabi, dinuruan ni Kong Didi Cabredo na mag-produsir bako lang tabi magpararesibe. So, tinuruan ko sinda na maghigos, magpursigi sa buhay, and maging kapakipakinabang ng mga kababaihan sa satuyang sosyedad. Si Kong Didi Cabredo, pag ako tabi, natawaning pagkakataon na mailihir sa pangtulong termino, ipapadagos ko tabi ang expansion and modernization kang tinampo na kan Ligaw Piudaran Road, Libon Panta Road, and Ligaw Tabaco Road. Ako tabi naniniwala na pag napagayon ang mga tinampong ini, marisulta ini sa pagkusog kang Duwang Puerto Me. Iyan tabi ang Piudaran Port,
and Pantaw Port. Ano? Pag kuminusog tabi yan, gulpi ang oportunidad na maabot. Ang mga tao, gulpi ang negosyo na maabot, magkakaigwanan ng access ang mga kuya tabi, yaon duman sa Visayas, yaon duman sa Mindanao, pasiring tabi sa 3rd District Albay. Iyan tabi, big-envision ko na ang 3rd District magiging gawin sa na Batangas Port. Then, naon pa tabi, ang Bicol River Basin, na naniwala ako na iyong magiging komprehensibong solusyon laban sa pagbaha ng Albay and Kamsub. Na-mention na rin ni Presidente, pagkatapos ng Typhoon Christine, iyan tabi, isusulong ko pagbalik ko sa Kongreso. Salamat tabi. Thank you, Kong Didi. Masunod, mga tugang si Congressman Caloy Loria. 5 minutes, please, Congressman. Salamat, Henry. Thank you. Salamat po sa pag-invite kay ning Vision for Business. Ako po si Caloy Loria, numero 2 sa Balota. Inipuan sa kuya na komprensibo na mission and vision sa Segundo Distrito. Impronto po ako minataram sa mga caucuses, pero po digdi sa forum na ini i-outline ko ang sa kuyang komprehensibo na plano sa Segundo Distrito. Pasensya na, Henry, baka maglampas ako 5 minuto. I stand before you not just as your representative, but as your partner in building a new era where the 2nd District of Albay rises as a thriving, sustainable economic ecosystem. We all dream of a better, stronger, and more sustainable future. But before we can move forward, we must repair what holds us back for decades. Unreliable power supply, unsafe water, and broken internet system. Power, water, internet may seem basic, but they affect everything. They affect everything. Our health, income, education, and peace of mind. Rich or poor, no one should have lived like this. We deserve a district that works for all. My initial policies for these utilities are mga bullet points lang po ang itataram ko digdi. Tanganing abutong ko ang 5 minuto. Advocate for a false concession agreement of management takeover by a proven and experienced power distribution company, Meralco, or I will sponsor legislation for expansion of water system, rainwater catchment, and modern treatment plants in rural barangays. I'll work with DICT, and private telcos to prioritize our underserved barangays, fiber, wireless, satellite. I don't care how it gets here. It just has to. We will set up digital barangay and provide reliable Wi-Fi access for students, farmers, entrepreneurs. A thriving economic or ecosystem means strong, interconnected sectors, but to make it real, we need policies that remove bottlenecks and empower growth. We harness the full potential of agriculture, tourism, light manufacturing, digital innovation, and export processing zone. Not as slogans, but a roadmap for real inclusive growth. For agriculture, transform farming into a profitable, future-ready industry. Lower cost of farm inputs, push subsidies or price control on fertilizers, pesticides, and other essential farms inputs. I will push for construction of more irrigation system, rainwater harvesting facilities, build agri-processing hubs for different crops. For tourism, turn our culture and nature into community
led livelihood. Attracting foreign investors, attract foreign investment to set up businesses in hospitality sector by offering investment incentive such as stock breaks, infrastructure support, and business-friendly policies. We can encourage hotel chain, resort, and leisure development to establish a presence in Albay. This will create jobs, improve infrastructure, and boost local economy by making the district a premier destination of both international and local tourists. For light manufacturing, we will establish a small medium enterprise, parks, innovation hubs in key areas across the district to supercharge local entrepreneurship. This hub will offer business incubators, shared production facilities, streamline access to capital, targeted skill training, and strong networking ecosystem, giving our homegrown business tools they need to start scale. Thank you, Kong Kaloy. Your time is up. Tabi. Okay, thank you so much, Henry. One Thank you. paragraph. Yeah. Next po is candidate for Vice Governor, Mr. Gil Guyena. 5 minutes po, Mr. Guyena. Go ahead. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Medyo pas-pas na ako grabe ang nilibot ko ng mga barangay dito sa probinsya kang Albay. Ako po si Virgilio Guyena. They call me Gil Guyena. Nagserbisyo na po ako sa probinsya kang Albay. Kang 1988, 1988. As one of the top board member in the province of Albay during the time of Governor Salalima ng EDSA 1. So therefore, ini pong paglaw ko ngunyan as Vice Governor ng probinsya bilang presiding officer na bako na magpasar ki mga legislation because board member usually pass legislation like resolutions and ordinances. And during my time, ang pinakadakula kong natabang digdiyo sa bako lang sa Albay, sa Bicol Region, ining regional center. Ako po ang proponent kayan. Itong panahon, during the time of Ferdinand Marcos, President Senior, yaon sa Kamsur ang mga regional offices. So, pagkatapos kang EDSA 1, when I became a board member, I went to Malacanang to talk with the President, Cory Aquino, regarding the regional office. So I decided to approve it, and then when I get back in the province, I pass a resolution to transfer all the regional offices in Rawis. So yan ang pinakadakulang mga tugang na nagibo ko digdi sa Albay kaytong panahon pa 1988. So nganing kita digdi sa Albay dahil na kita mapasiring sa Kamsur para mag-agad ka mga licenses, etc., mga taba, etc. So therefore, during that time, si Governor Villafuerte came here in Albay and asked me na i-retain iniyong NMYC, National Manpower Youth, that's it, now TESDA. Sabi ko kay Governor, dahil pwede akong chairman dyan sa Committee on Youth because I was elected as the youngest board member in 1988 in the province of Albay. So sabi niya, board member, ininasa na ngayang Department of Agriculture because ang palayan kang Camarines Sur, dakulaon ngayon. So, nag-agree po ako and I decided to go to Malacanang and talk with the President to retain the Department Regional Office of Agriculture, which until today, nayaong pa sa Pili Kamsur. So yan po sa mga ginibo ko para maging progresibo, ma-develop ang sa tuwing Albay. Dahil po ako nagpopromisa kang mga gigibuhong ko. Ako po, negosyante man po ako, dakol kaming mga daga, pigde-develop ko silently. And I don't tell anybody about my projects here. But I will be doing something for the government, not the government doing for you. So yan po ang pigigibo ko ngunyan. And I'm also the proponent, by the way, ng Astrodome. Ining gymnasium digdi sa Kapitolyo po.
during the 1988 deliberation, when I passed a resolution about this complex, the gymnasium, suntok na sa buwan. Imagine, ngunya niya na po mga tugang kasi advance po dapat ang isip ta. Di ba po? Pati pag-develop kan sa tuya, digdio, nahilingtan niya to mga tugang, ining mga politiko, maski sisay, grabe pa ang problema ang gigibon ta digdio sa Satuya, sa Albay. Not only in Albay, but the whole of Bicol region. So many things. Why? Because kulang tayo sa innovation. Innovation. Yan ang kaipuanan ta, research, and how to implement projects. Not yung sasabihin lang na iningaya, pababaon ta, etc. That's wrong. Your idea should be better than anybody else. Yung tamang idea. Kasi ang iba digdi may idea, but it's a wrong idea. And others don't have the idea. So, yan po. Dahil na po ko partar mga programa na digdiyo, ang mga iniyo ngayang propaganda ko, mga plataforma di gobyerno, dakulo na po akong ginibuan. And what we're going to do now is to help our government para maging digital na ining Albay. Kasi aloy ng panahon, global na kita, global. Sa long time, kaya lang dahil hindi na nakukuha kung paano pag-ibo kayan. Innovation. So, digital, in other words, even Thank you po, Governor, Vice Governor Gil, your Oh. time is up. Your time is up. Okay, thank you. Thank you. All right. Thank you po. Mga tugang, yan first round of opening statements kasatuya pong mga kandidato sa iba-ibang posisyon. Maduma na po kita sa open o kaya Q&A portion. Ang gabos pong kandidato, masimbag sa laog nin 3 minutos. Same process po kita. Last 30 seconds, you will hear a bell. And pagtapos na po, another bell. You have 3 minutes to answer the general questions. And we will be following the flow of answering kanina based on your opening statements. Kung sino pong nauna, yun din po ang mauna ngayon. For the general questions to be answered by all candidates. Pwede po kamong mag-request na uliton giraray. Tabaga pag abot sa Indo, medyo kuwan na po, kwanta na suhapot ka sa tuyang mga panelists. Okay? The first to give his question is Mr. Paulo Honrado, Treasurer, ACCI. Sir Paulo. Good afternoon. The first question pertains to utilities. What do you think is the most sustainable solution to fix or improve Albay's power problem in terms of maintaining a lower rate, better service, meeting the continuously increasing demand for power in the following years, and consistent supply or minimal power interruptions, and in some cities and municipalities, the same way as water utilities? Sir Paulo, pwede mong ulitin po ang hapot nila. Ulitin ko po. What do you think is the most sustainable solution to fix or improve Albay's power problem in terms of maintaining a lower rate, better service, meeting the continuously increasing demand for power in the following years, and consistent supply or minimal power interruptions, and in some cities and municipalities, the same way as water utilities? Thank you, Sir Paulo. The first to answer is Congressman Joey Salceda for Governor. 3 minutes po, Gov. Based on the estimates of NEA as well as Aleco management right now, it will take 1.8 billion to put it physically viable. In other words, in terms of new substations, modernizing all the facilities as well as, of course, the transformers. So that is essentially the stage 1, physical restructuring, worth 1.8 billion. We already secured 1.2 billion, and it's now being implemented. Second really is financial restructuring. We have 7 pesos right now simply because the price of coal has fallen from $540 per metric ton to only $50 per metric ton. But that's why we have 7 pesos per kilowatt, simply because we are not passing on
the amortization of the 6.4 billion accumulated financial debt of Aleco. 2.8 of that can be renegotiated because this was the NPC debt that was transferred to PISAM. The second debt, essentially about another 2.8 billion, was the debt that was accumulated under the management of APEC. And the last debt really is about 1.4 billion. So if you look at the financial statements of Aleco, we have a way to go. But I think I will subscribe to a step-by-step so that the Aleco consumers would have a stronger bargaining position by essentially doing a third step, doing a microgrid for Magneto, and I think EDC has agreed to direct download at 4 pesos, at the same time another microgrid essentially for TV, wherein Aboitiz, I think, can download at 4 pesos. So essentially, the yung matataas po na systems loss, dahil malayo po sa grid, maaalis na po natin. So, yung isang grid na malayo-layo, which is essentially Puduran, we will put up a new substation there. So, there's 3 steps essentially. One is physical restructuring. Second is really financial renegotiation of our debt. Third is microgrid for Magneto as well as TV. Thank you, Congressman Joey Salceda. Next po is Congressman o Mayor Crisel Lagman Luistro. 3 minutes po, Mayor Crisel. Okay, thank you. Thank you, Henry. Utilities. Importante hon talaga ang presyo kang kuryente as in tubig sa tuya pong mga negosyo. Ang nahihiling ko po, pagkatapos kay itong summit or summit on renewable energy, mabukas po ang isip ko sa posibilidad na magkaigwa talaga kay mga alternative sources of energy. In fact, after that summit, nagkaigwa po kipagbisita sa Isla Can San Miguel. Ang Isla Can San Miguel po ang pinakapuro na kan sa tuya pong grid. Kaya grabe po ang fluctuation kang kuryente and grabe man po ang power interruption. And dahil nga ni po halangkaw man ang systems losses, talagang halangkaw man po ang presyo kang kuryente para sa gabos. Nahiling mi po na maging alternatibo ang solar energy duman. May mga bago na pong mga estilo ang solar energy, ang mga solar panels. Ang saro sa mga pikahatitan ko, kami baga po, Isla Can San Miguel, talagang pigtatamaan kang bagyo. Pero ngunyan, igwa na po ng mga bagong mga modelo na pwede na po na maging typhoon resistant and resilient and also madali pong makollapse. So, iyan po ang pigihiling mi. Magkiki po manggirari siyang hybrid para konektado manggirari po siya sa main source of energy which is Aleco. Pero at least ikwa po kaming alternatibo, lalong-lalo na makaka-save ini ki kuryente. Pag nangyari po ini, ang pigihiling mi, pwede nga ni, pag naging magayon ini, tibaan maging source pa kami ki alternative energy. Pakusa na po para sa Isla Can San Miguel, kundi sa iba pang mga lugar. Mayopik po ang hiling ko. Tapos ngunyan, syempre, ang experiensya ko para sa tabako sana. Pero ang pagkasabi ko po, very easily pwedeng ma-replicate sa iba pang mga lugar. Mas madali gari po ang pag-handle pag talagang nakatutok ka sa sarong lugar. Place specific siya. Nahiling ko man po na importantihon ang kampanya para sa mga konsumidores. Dahil ang systems losses na po, kaya naglalangkaw ang satoy ang presyo kang kuryente, bako man sa na po dahil sa halangkaw ang pigabakal ng kuryente, kundi dahil man po sa filterage, no, kang mga konsumidores. So, importantihon man po na matutukan iyan. Sailing ko din akong oras. Okay. Now, you have 20 seconds, Mayor 20 Crisel. seconds. Okay. Pag-abot po sa tubig, nahiling ko po sa distrito, ang may water district sa Nadua, baka kay Buda Tabaco. Sa hiling ko po, dapat magkaigwak yung mga water district sa kada munisipyo. Thank you po, Mayor Crisel. Next po is Vice o kaya Board Member Dante Arandia.
Ako po sa nahihiling ko, ang gabos na kausa kaiyan, siguro dahilan ito ang Luzon Grid. Kasi igwa baga kitang source degree, ang tiwi asin ang ma nito. Kung ang satuyang congressman makakapag ano duman na ma-repeal itong Luzon Grid na ito, kina makagibo kita din sa Albay Grid or Bicol Grid, iyan siguro ang pagbarato kan kuryente digdi sa Albay or sa Bicol region. Kasi sa dirita na yan, sa kanalang kita ma-develop kan mga ano, kan mga ibang mga ano kan mga electricity na nagsusupply digdi sa Albay Tabi. Iyon ang pinaka-importante sa Gabos. Thank you, Board Member Dante Arandia. Hello. Next po is Governor Noel Rosal. Okay, 3 good minutes po, afternoon. Governor. Yes, good afternoon again. Kaya baga binaliktas so Aleco from PSP or private sector participation through APEC. Kasi baga kung narunduman ta, from 2 billion debt, after 8 years, naging 6 billion. Kaya mga nag-decide sa mga Albayanos last 2022 na ibalik. Now, magayon sa question, paano ito masustain? Ngayon nagbababa kita gunyan. The first thing is, alam ta bankrupt ang Aleco. We have to infuse capital. Di kita na mahiling sa mga tabang kan congressman or kan national government. Pwede kita mag-take out loan. Ako baga, kauli ko kuta katuso NEA. Kaso lang, pinababa kita. May rehabilitation plan kami. May utang, may guwang grant. Magayon nun, sabi nga ni Kong Kito, igawa ng substation. Saro yan, sa mga dapat gibon because kulang na ang supply. Narumduman ko sa Nando, nakulong investor sa Ligaw, pero dahil kurente, kulang. Di ba? Number 2, dapat ang Aleco board, buda ang technical men, they have to come out now. They paano kada kampi apod na CSP, competitive selection process. Takani para makapag-bid kita lower price. Taminalos na ito, puro emergency. No? Ito ang kaipuhan na dapat we come out now with a competitive selection process na nakulon, pwede kitang bakalan. We can negotiate. Although baga one grid policy kita, meaning, gabos sa source, nasa grid, pero ang pag-negotiate, we can negotiate directly pag may competitive selection process kita. Iniyan pagiling ko na kulang. Then, kung si Mayor Crisel mentioned ininganing technical and non-technical, yung bagaan mga system loss ta. Technical, ining mga equipments ta. Talagang dilapidated na. Kay puhan kasabayan sa rehabilitation. Ining non-technical, ini na sa mga tugang ta. Sigsabit, yan, so ararayoon. Kaya kay puhan talaga, political will. And kang ginibot ta ito kan 2022, ready ko ta. Sabi ko sa mga tao baga, number 1, mga manoy, bako libre ang kurente Number 2, dapat kita gabos magtarabang, magbayad. Number 3, dapat we have to rehabilitate Aleco. So yan tabi nahiling ko, may pag-asa. Kasi kung yan nahiling ko na nagbababa ang kuryente ta. Thank you very much, sabi. Thank you, Governor Noel. Next po is Congressman Jill Bongalon. Thank you. July 17 of 2024, we had a meeting with General Manager Engineer Buxit. They presented a 5-year work plan on how to rehabilitate Aleco. And ang bottom line, ang kaipuhan ninda, pondo. So we gave a solution, 1.2 billion for the rehabilitation of Aleco. Number 2, one of the topics that we discussed also is the mismanagement. I am a young politician. I was told Aleco was mismanaged. The solution is to put the right people in Aleco. Number 3, of course, systems loss. Kung mahiling mo po sa resibo, saro sa mga charges na pigbabayadan kang gabos na konsumidores, systems loss. Bayad na kung sain, dahil managamit kang konsumidores. Of course, guwaning makusog na kampanya, implementar kang anti-filterage law. Dahil nakulaon ang nanglulugi sa Aleco dahil sa illegal na Pang-apat, espouse the competitive selection process. Ano ini? Dapat tawaning prioridad ang mga power generating company na involved or engaged in a renewable energy, solar, hydro, and wind energy. Nata, mas barato ang pagbabakal ng kuryente compared to man sa power generating company na ang gamit coal. Both sabihon, power ang Aleco na dapat pagkuhasin ng kontrata sa mga renewable energy. And the sad thing is, we and Manito is not
joining or participating in the process. And kita, na-prepare siya magkuha, kikuryente sa mga haralangkang kumpanya ang rate. And that is the problem. And right now, we are in the process of amending, repealing the IPIRA law. IPIRA law was passed early in 2000. The objective of reliable, cheap electricity. And because of that, ngunyan ongoing ang extensive deliberation sa Committee on Energy dahil gusto tamahiling na dapat ang mga electric cooperative nagkukua ng kuryente sa mga harababang rates. And that is the primary reason why until now, Albay is one of the provinces na halangkawon ang rate pagabot sa kuryente. But because of the 1.2 billion, this will help dahil gabos na banwaan magkakaigwaning substation kung in kaso igwaning power interruption sa sarong munisipyo, they apektado sa pataning dahil igwaning sindaning sa diring munisipyo. And of course, as a legislator, we will exercise the oversight power dahil ang prangkisa sarong bagay na pigtataw po kang Kongreso. Salamat po. Thank you po, Kong Jill. June Alegre, 3 minutes please. Kanagpun po na ako sa radyo, problema na talaga ang Aleco. Buhay pa kayo si Dipuntong Governor Piping Esteves, pig-advocate na niya ang preferential rate kang Albay. Dahil nga kita ang nag-host kanduang thermal plants. Ang TV boda ang nito. Magayon po ang argumento pero dahil po nagmaterialize. No? Now, bankrupt ang Aleco. Kitang mga Albayanos nagmaot na mapakaray ang serbisyo. Kaya nga ni pigbalota ang APEC. Nag-fail ang APEC, balik kita sa Aleco. Paano mag-bankrupt ang sarong negosyong monopolized tinda, wala man kakompetensya digdi po sa Albay. No? Siguro dapat para sa kuya, dai malaugan ng politika. Dapat ang Aleco magkaigwan ng political will, siringilon sa mga darakulang members consumers na dahil nagbabarayad. Kaya ito baga, napilitan silang mag-publish kung sisay sa mga dahil nagbabarayad sa mga darakulang konsumidor digdi sa Albay. Ta nagreklamo ang mga kasaradayan. Pag mga saradit na konsumidores, madalion putulon. No? Nganing maaraman. Kasi contributory pa yan kung natatapabagsak ang Aleco. Tapos, ang nagsusulder kang gabos na burden, kitang mga saradit na mga members, consumers. Thank you. Thank you po, Mr. June Alegre. Mayor Adrian Salceda, please. 3 minutes. Yes, I think since time pa, board member po ako noon, SK Provincial Federated President, inabot ko na po yung under emergency ang Albay dahil po sa pag-mismanage ng Aleco noon. So hanggang ngayon, problema pa rin talaga ang kuryente. So I think, kailangan talaga natin isulong ang modernization ng Aleco. Sabi nga po kanina ni Governor Joey, at least 1.8 billion ang kailangan para po makita talaga natin yung pag-modernize ng Aleco. We already secured 1.2. So siguro po if I were in Congress, I would secure the remaining 600 million para po sa modernization ng Aleco. And we should always have the option for alternative sources for electricity like wind farms and yung iba pa po. Isa pa po dyan is I think pwede po natin tulungan, lalong-lalo na yung mga malalaking consumers ng electricity like malls, commercial centers, yung mga industries na pwede po tayo magsama-sama, maging qualified po para sa RES, yung retail electricity supplier under the IPIRA law, na isa po itong option kung saan po pwede silang pumili ng supplier kung hindi po sila satisfied sa Aleco na mas murang kuryente. And pagdating naman po sa tubig, hindi po ako pabor sa privatize nito to secure the consumers na hindi po tataas ang presyo. And of course, we can always have programs that could rehabilitate our current water systems. We could rehabilitate them through LGSF,
the Local Government Support Fund na pwede naman po natin itulong sa ating mga local government units. So ito po ang nakita kong pwedeng alternative para po maging mas sustainable ang ating kuryente at tubig sa ating probinsya. Salamat po. Thank you po. Congressman Christopher Co. 3 minutes po, sir. Hello. Yes, para po mapababa ta ang kuryente sa Aleco, yun na po inipigigi po. Sabi mi nga ni, napunduhan ta na po so pangangaipon nida. Dahil kung day pong assistance sa national government, sabi ta nga ni, ang Aleco po is kung may ilang, stage 3 cancer. Nag-alat na siya ng magadaan. Kaya kaipuan po nida na ma-rehab. Pag na-rehab ta po, ini mga putol-putol na kuryente, siyempre, diit ang systems loss. Pag alawig ang biyahe kang kuryente, alawig ang systems loss, basta kula. Kaya supig tatarami nga ni po, so 1,000, nababayadan mo, 100 ka ang systems loss. Pag naayos ta na yan, magiging 950 na lang ang system loss. 5% na lang po yan. Yan, saro po yan para mapababa sa kuryente. Ikadua, dapat po, ang problema po paano digdi sa Pilipinas, data pa po piga ako so nuclear and so incinerator. Dati po akong chairman kang climate change sa Congress. Nagdumang kami sa Hong Kong, sa Singapore, ang basura ninda nagiging kuryente. Abo tagibuhon dahil sabi ta pollution, pero duman po dahil naman ki-pollution iyan na incinerator. High-tech na po ko niyan ang mga power plant. And siyempre, ang nuclear, pag inadapta po digdi, mga 4 pesos lang po yan, pwedeng maging 650 na lang ang pagbentakaan. Kaya, kay punta lang po talaga, i-accept na po kang mga Pilipino ang mga alternative na power plant. And siyempre, ining solar, ako nga po bilang negosyante, dahil naman po ako nag-aasa sa Aleco na bagig normal ang kuryente, nagpapasiguro ako perme, naka-solar na po ako. Dakulaon po ang diferensya kang solar, kata. Pag naka-aircon po sa imong building, tapos naka-solar ka, mas madali maglipot. Nahaharang niya na suinit sa atok. Dahil namin nalaog sa building. Kaya mas madali maglipot, mas tipid sa kuryente. And at the same time po, nagpo-produce ki kuryente. And nababawasan po sa mga raot na appliances. Ang aircon ta po, pag inverter, electronic po yan, IC. Madali po yan maraot. Pag nag-low voltage, raot tulos. Yan po, solar, kaipuhan, wind. So, pig-produce ni Joey na pig-propose niya na wind power sa Ginubatan. Magayon man po itong idea na mapuo naman po ito. And, siyempre, ini pong mga hydro, pikikibutan naman po. Pero po, ining mga nuclear, dapat akseptaron na dahil ang mga sa Europe, sa Asia, pigagamit na ini, natataday pa akseptaron na safe na ini. So mga kaitong panahon, talaga. Thank you po, Congressman Christopher Co. Next to answer is Congressman Fernando Didi Cabredo. Hello. In my point of view as legislator, the problem on our electricity depends on the IPIRA law. Kasi IPIRA is a complicated issue. So, ang IPIRA na enacted into law in 2001, I think it's about time to mag-propose the amendments sa IPIRA law. Like, for example, number 1, yung renewable energy na minention din ng mga kaibahan ko digdi na it's about time na i-introduce ang net metering para ma-attract ang mga residential and commercial areas na magkaagning solar and then pwede nindang ibenta ang sobra nindang kuryente. No? Ikadua, reinforce consumer protection. We all know that nagiging subject to abuse, initabi ng mga pass-on rates na pigtatao sa mga consumers. So I think it's about time na ripasuhon ini pag nag-abot na ang amendments duman sa IPIRA law.
And another, improve transparency and accountability. Dapat may real data reports kung ano ang nangyayari dumantabi sa pagbibenta kan mga kuryente. So, that is my point of view on the electricity problem. Siguro naman sa water, dumantabi sa distrito may, yaon ang ligaw lang ang igwaning water district na managed kan luwa. I think it's about time na yung mga ibang progresibo na mga banwaan, i-transfer naman ang administration kang water utilities sa kuyan, sa water, sa luwa. So, yun lang tabi. Salamat. Thank you, Congressman Didi Cabredo. Next to answer po is Congressman Caloy Loria. 3 minutes po, Kong Caloy. Thank you, Henry. Advocate po ako world-class power operator. I want to change Aleco entirely. Magiging advocate for a full concession agreement, management takeover by a proven and experienced power distribution company like Meralco and others. Conduct a full and transparent audit of Aleco. Prior to turnover of management transition, mandate and comprehensive audit of Aleco, financial health, physical asset, infrastructure, and so forth and so forth. Institute strong consumer protection, blah, blah. Establish a Citizen Energy Oversight Council. Launch a comprehensive public consultation. Initiate barangay level, sectoral and multi-stakeholder consultation across 2nd District. Iyo po iniansa ko yung stand kaning Aleco. Tadikada na po ini ang problema. Pagkapot sa mga rate na hindi ko na kumataw, baka ko expert about kini pong mga, unlike Congressman Joey, ang data aram niya, dahil ko aram po ang kuyan mga rates kaning kuyan. Libong pa ako kaning kuyan kan Aleco. But kung ako mo po aputon, entire Aleco, change it like in Davao company. Hello? In Davao, entire Davao region. Avoid kasi po ang nagpadalakan. In Metro Manila, pwede man baga Meralco. Kaya po, iyo ini, kay magayon na serbisyo tanggapos sa mga konstituente. Thank you, Henry. Salamat. Thank you, Kong Caloy. Last po to answer is Vice Governor Gil Goyena, o Gil Goyena. Wala na? Alright. Sige. We proceed to the next question from ACCI member Dedet Peralta Factora. Ma'am, please. Good afternoon po. So, ini po ang apot ko. Kita baga po as a province, we are prone to natural hazards. Almost every year, tatarakot kita kag maabot na bagyo. And there's mayon volcano, flooding, and terrible rains. What policies do we need to make our economy as resilient as possible in the midst of all this natural hazard? Ini po na resiliency in terms of public safety, and para po sa mga negosyo, continuous supply of utilities such as power, water, telecom, flow of goods, supply chain and the workforce. So, iyan po ang ano. Ano pong mga pulisiya ang kaipuhan tanggibuhon para mas maging resilient kita? Thank you, Ma'am Didet. Kong Joey, please, 3 minutes tabi. We should go beyond the traditional DRR and include in APSIMO a unit to work with in terms of business continuity. Kasi yun nawala noon. There was focus essentially of building resiliency within each family. Because as I keep telling people, families in Rapu-Rapu, they should know what to do because I will not be there to protect them in case there is a typhoon, there's a tsunami. So you should build resiliency within the family. And then number 2,
I think we should have an executive policy mandating that all LGU livelihood programs should include this DRR and recovery protocols. And there should be, I think, work with Land Bank as well as DBP and SBC, Small Business Corporations, small SBC, to make calamity loans automatically available to affected businesses once a state of calamity is declared. That is not in the law of the Republic Act 10121. And lastly, establish pre-clear distribution protocols for emergency food and cash assistance, and possibly the HADR or yung ating pong warehouse should not be located inside Albay. We should put it somewhere where it is not affected. So sometimes yung ating pong mga affected din po kasi yung mga warehouses natin dito. So as Cedric and I were proposing that we put distribution a warehouse wherein it can supply into Albay when Albay is affected. So yun po yung basically yung learning ko na nakita ko na kuminsan maghahanap ka kung saan manggagaling yung pagkain, samantalang affected din naman yung entire value chain, life chain essentially. So we need, I think, to build external networks that can support, provide immediate lifelines to Albay. Thank you po. Kong Joey, Mayor Quezel, please. Bidet. Pang UP talagang question. Hararumon. Resiliency. No? Nasabi mo talaga na may mga bagay na daita mababago. Arog kang the fact na yaon kita sa bulkang mayon. Sa hiling ko, ang pinaka-importante talaga, matutukan taman sa mga ahensya di gobyerno na nagtatao sa tuya mas magay na forecast kung anong mga mangyayari. No? Bakusan niyan sa FIVOX, sa Bulkan, pati po sa Pag-asa. Importantihon po yan. Dahil iyan sa mga bagay na daita man mababago, pero pwede kitang maghanda na mas amay, mas preparado kita. Arog kan sa mga negosyo, arog sa mga pagklase. So, minsan sukat, yun na, yaon na, pero di pa kita nakakadesisyon. So, pangduwa, sa hiling ko, since yaon na talaga kita sa probinsya, na panuki mga kalamidad as in mga challenges, sa disenyo kang gabusta po na infrastruktura, naka-embed na iyan na resiliency. Hilingon po nindo, ang school building program kang sa tuya po na DepEd, kumahiling nindo ang design niya, bako man po para sa resilient na school buildings. Kaya nga ni po sa tabako, naghibo na kami kasi diribing disenyo. Elevated siya para dahil siya lalaugong kitubig, slab siya, kaya maski anong kapag kusog kang paros, dahil siya matatalbo, igwana po siyang solar panels. Taaram ta very erratic and dito maano ang power. Igwa po siyang rainwater catchment. Nakulod man sa nakitang tubig, then let us harness it. Gamiton ta siya sa pagglinig, pagdugtog kang mga masetas, pag-flush kang banyo, paghugas kang kamot. So, dakul po. Practical po ang sakuyang hiling, no? So, sa disenyo, gibuhon ta na. Ang satuya po ng flood control systems, importantihon po yan. Dahil aram ta pigbabaha kita. Kaya lang, may mga araw kasi sinabi po ni Governor Rosal, dapat may plano talaga, nag-aagi sa RDC. And pag yaon na po sa President's budget, data na po ang paghaliun sa budget. Kung araw ka nangyari sa Muya Ngunyan, na milyones po, billion po ang nahaling project sa Muya, lalong-lalo na sa flood control. So duman pa sana, pigahali ito sa pinaka source kang resiliency. So talagang maprotehiran mo in advance sa imong locality. Salamat. Thank you, Mayor Quezel. Board Member Dante Arandia, 3 minutos, tabi. Go ahead, please.
aram mo, sabi nga ni, tarakuton baga kita maray sa bagyo, ano? Dapat da ita ipag-invite ang bagyo. Tanganing makaiwas man kita. Siguro yan, bilang vice gobernador lang naman sa kuyang kinakandidatuhan, siyempre ang gobernador ang ma-implement. Kami in aid of legislation lang kami matabang sa kung sisay digdi sa duwa ang mga ganang gobernador. Ano? Kaya iyon siguro ang dapat na gigibuhon lang niya mo para matabangan niya mo ang gobernador. Kasi when it comes to legislation, siyempre, i-implementar kang gobernador. Kasi ano man ang isipon niya mo, kung dahil man i-implementar kang gobernador, dahil man giraray mangyayari. Kaya dapat igwat talaga ng executive legislative agenda para duman ang direction kan trabaho, tabi. Thank you po. Next po to answer is Governor Noel Rosal. Okay, thank you. Good afternoon again. Aram mo, pag-abot sa disaster management, Linet, duwang bagay-bagayan, saving lives. Pagkiling ko naman ng Albay, pag-discuss ko nga kay Kong Joey, the system is already in place. The maturity of the people. Ang people lang talaga, consistent na ma-implementa yan. Like Legazpi, di ba? Zero casualty, na maintain ta yan. Pero aram ko, Sinet, ang question mo more on the business side. Lalo na yung mga kwanta. So, call center ta, maarapod naan sa kuya. Paano na nga to business continuity, ini ang nailing ko na sa pakarayon ta pa, improve pa. Siyempre, pag bagyo, dahil mo sigurado matumba ang mga kuryente, ma-invest talaga kita na eh. We have to go now underground kung gusto tang continuous yan. Di ba? Number 2, dapat so business continuity plan ta, ang mga empleyado, dapat yaon sa opisina, sa working place, igwa na kita kaan, no? Araw kan mga BPOs, no? Dapat required yan. Importante sa Amerika kasi di ka pwede magtaramdaman, may bagyo sa muya. Di pwede. They have to continue. Sa mga restaurants, of course, data pa yan magigibo because ang tao talagang takot sa bagyo. But what is important now for Albay, we are noted as one of the best in the country. Ang kaipo lang talaga, infusement of capital when it comes to our utilities. Yan ang nahiling ko. Para mapakaray ta na maski may bagyo, padagos kita. Lalo na ang telcos. Di ba? Dapat i-upgrade ta na day mawara ang telecommunications line ta. So, yun yan mga dapat i-work out ta. Kaya baga ako, kan ako, pag-governor ko, nagparalag ako kay mga satellite o kay mga internet sa mga ararayo. Dapat ining globe, ining mga smart dito, dapat ini kaulayon ta na talagang ipreparar kita firme. Because, sabi nga ni Kong Joey, Albay belongs to the Pacific Ring of Fire. We are visited by 10 to 12 typhoons per year. Tagdagan pa sumayon eruption. No? Kaya, yun no? We have really to do something na mag-invest sa tuya ang Aleco, ang Telcos, para maging all-weather ang apodkaan. All-weather kita. Thank you very much. Thank you po, Gov. Noel. Congressman Jill Bongalon. Thank you for that question. I have the answers to your question, ma'am. Number 1, of course, disaster preparedness, risk reduction. Ano ito? Of course, prepositioning of food. Okay. Number 1, disaster preparedness and risk reduction. Of course, yan po dyan sa preemptive evacuation, of course, proper information dissemination, prepositioning of the relief goods, and of course, in anticipation of this, one of my legislations that is already into law, was passed into law, is the Ligtas Pinoy Center Act. The national government will allocate funding for the construction of permanent evacuation center. Tapos sunta na po sa nakaugalian ta, na kada bes igwang kalamidad, maibakwar kita sa eskwelahan. Dapat igwa na po, mas maray na pasilidad, mas ligtas, as in mas komportable ang mga evacuees. Number 2, of course, disaster. Ano na mamitigita ang effects kang kalamidad, syempre dapat igwa kita ng mga proper equipment, tugboat, etc.,
dapat ang mga law enforcement agencies equip nin mga arog kining mga ikpahe nata how they will rescue ito pong mga natrap sa mga harong kundi sindang mga equipment. So saro yan dapat sa tawaning importansya kang gobyerno. Number 3, of course, recovery intervention. Paano tatatabangan na makabangon sa mga iba-ibang sektor, araw kang mga fisher folks, agrikultura, and of course, other sectors of the society na nataan as naapektuhan po kayning kalamidad. And sabi ko nga ni Kasubago, saro sa mga pigigibo kan DTI of which ay allocated funding iyo po sa programa kang pagkabuhayan sa pagbangon ng ginhawa dahil ang Department of Trade and Industry identify po ninda sa mga MSMEs. Ito pong mga nagkaarapektuhan kang kalamidad. And therefore, pag-abot sa asistensya, sabi ko nga ni, bako man sila in a form of a financial assistance because it can be in a livelihood assistance. Pwedeng toolkits, tangani na habang nag-recover sa epekto kang kalamidad, igwasindang panghanap buhay. So these are the things na dapat na pong pakusugon. Of course, again, disaster preparedness and risk reduction. Number 2, disaster response. And number 3, recovery intervention. Salamat po. Thank you, Kong Jill. Next to answer po is Vice Governor June Alegre. Well, kita pong mga albayanos lalo na bastante na po kita pag-abot sa eksperyensya kining mga bagyo, no? Kaya naging resilient naman kita on our own. Tama po sa sabi Kasubago ni BM Dante, kami po nasa sanggunian man sana, more on legislation. Ang sanggunian po, pirming nakasuporta sa mga marahay na plano, kang hipi, kutibo, manungod sa mga lakdang na ma-address po kang problemang yan pag-abot po sa disaster preparedness asiman sa quick response. Asin siguro dapat magkaigwaning marahay na relasyon ng LGU o ang private sector para po sa quick response pag-abot po sa clearing operation, no? Tayo saro po yan. And dapat ini pong mga buffer stock nakakaag po yan sa mga warehouses na talagang typhoon-proof, no? Pag-abot po sa kuryente, siguro loy-luwayan tanan, nadigdi po sa Albay, kung pwede pa sana, lalo sa mga new connections, dapat underground na. Ansa po yung mga connections. Nasaro po yan talaga sa pinmi-pinmitang na-experiensya, pag-abot po kan mga unpredictable kasi ang mga typhoons, no? Minsan nasasala man ang pag-asa. So we expect the unexpected, no? Yan po. Thank you. Thank you po. Next po is Mayor Adrian Salceda, please. Maray po na may dito po kamong background sa ako. Ako po hali ako sa executive. So ako po nagtutubod na ang sarong preparadong gobyerno ay isang sarong marahay na gobyerno. Arog po kan modelong ginibukan sa tuyang dating gobernador, si Governor Joey Salceda, zero casualty governance. So ako po, sabi nga ini kan mga kairibanan ta, we are prone to disaster talaga. Yaon si Mayon, yaon ang mga bagyo. So, wala kitang magiginibo dyan. It is inevitable. So, ang kaipuhan, dapat preparado kita. Ini po para sa mga tao. So, yaon ang preemptive evacuation. Yaon po sa mga dapat, ano nga po naman, so, pre-procurement ken mga goods. Pero aside from that, saro po sa nakaka-apekto sa satuyang mga negosyante pag nag-abot na ang bagyo. Kaya po dapat nga preparado kita. Ako po sa Pulangi, bago pa man mag-abot si Christine, nagpa-clearing na ako sa kuryente, naka-ready na po sa mga heavy equipment, as in po naka-ready naman po sa workforce ko to rescue kung igwa man pong mga kaipuhan. So, pag-abot naman po sa business side, yan po sa executory. Pero pag-abot naman po sa legislation, I think siguro mas maray nang pwede tang isulo na polisiya para makatabang sa satuyang mga small micro enterprises is siguro mura o kung kaya nga ni libreng insurance para sa mga saradit na nagninegosyo. Saro pa po dyan, siguro ang automatic calamity loans na pwede ta pong isulong into a law na pwede pong makatabang sa mga negosyo in case of state of calamity. So, iyo lang po itong mga nahihiling kong pwedeng hakbang na pwede ta pong maikatabang sa satuyang mga negosyante. Salamat po.
Thank you po, Mayor. Congressman Christopher Ko, please. Hello, yes. Digdi po sa ini pong pigsasabi tang mga disaster. Data naman po ini maiwasan. Bilang naging chairman po ako kang climate change sa Congress, nagpara seminar po kita sa abroad. Sabi kan mga scientists, inevitable. Ibig sabihin, yaon na yan. Ang por ano tanang is maluway-luway. Kung paano ta maluway-luway. Sabi ko, paano? Sabi ninda, magtanom, magtanom. And sabi nga ni ninda, grabe na ang pollution sa to. Ang udo sa nakitawo, pollution yan. Udo ki Carabao, gabos na udo. Pollution po yan. Sige ang dakon. Dahil na po kaya sabi ninda, inevitable. Iyo po pigataram ninda. Kaya ang kay po po digdi, sa mga infrastructure ta dapat maging typhoon proof na pakusugon ang design. Aro po sa Batanes. Ang mga arong sa Batanes made of rock. Mga gapo, pigibon nila. Kaya sinda na sinda duman sa Bagyo, baliwala na sinda ang Bagyo duman. Magkusog ang paros, dahil sinda na nararaot. Dahil tuod na sinda, and typhoon proof ang pigigibon nila. And ako po, nakaaging last year po, nagpa-training po ako bilang Fire Volunteer Fire Brigade. Nagpa-training po ako kay WASAR, so Water Survival. Pag nagbaha, kada barangay picturean ta mag-training, mag-rescue. Sabi ko nga ni Senda, luway-luwayong ko pag may kwarta kita, mataw po kita ng mga PVC boat, so plastic, kada barangay, so mga flood prone area, tatawan ta. Sinda. And sana, dahil na po kita para tuldok sa mga flood prone area dahil dahil naman po yan kayang baguhon. And siyempre, ang pinaka-problema nag-interview sa tuya sa European community, nayaw po digdi, sabi ko sa inda, mas dakul po ang basura sa muya. Grabe na ang basura, maski sa salog. Sabi ko nga na iyon na sa nagibuhog ko sa tupad, kung sakaling swerte yung kita, maglimpya na sana sa salog, tapos disiplinahon ta. And napigitaram ko nga ni sa inda na sa ang Pilipino, may disiplina lang sa abroad. Pag abot digdi, warang disiplina. Sa abroad, magtapok ka ki chewing gum o patos ki dulce, pigbubulsa ta. Pero digdi, itapok ta. Ibig sabihin, bakit napadaba ang Pilipinas sa tuyang nasyon? Pero pag sa abroad, disiplinado po kita. Iyo po ang kaipuan ta i-training sa tao na ini sa tuya po ining lugar, pakarayon ta po, and maging disiplinado po kita. Salamat po. Thank you. Congressman Didi Cabredo. Okay, dumantabi sa Samuyang Distrito, padagos kaming napipiligro sa mga darakulaon na pagbaha. Ang tubig tabi, hali duman sa slopes kang Mayon Volcano, sa Kamalig, minaagi sa Ginubatan, sa Ligao, Pulangi, Uwas, Pulangi, Libon, hanggang tabi sa Bato Lake. Bunyan tabi, napipiligro ang mga residential, komersyal, pati tabi, ang samuyang mga agrikultural. Bunyan tabi ang kaipuan digdi, bako tabi, tingi na solusyon, kundi sarong komprehensibo na paagi para maresolveran ang pagbaha o malabanan o ma-mitigate ang flooding dyan tabi sa 3rd District Albay. Saro dyan sa nahiling ko na welcome development, ang announcement ni Presidente Bongbong Marcos na i-revive ang Bicol River Basin Project na minukna kan sa iyang ama kan dekada 70. Initabi na pagtubod ko, pag inimplementar kan sa tuyang gobyerno nasyonal, ini ang matao nin komprehensibong solusyon sa pagbaha sa Albay, siring mantabi duman sa Kamsur. Ini ang kaipuan ta para iyan tabi na mga umahan na malawakong tabi dyan sa Libon, sa Pulangi, Uwas, and Ligao, na pirmitabi nga didistroso kada bis na nagkakaigwa ng pagbaha. Nagre-resulta sa grabing pagkalugi kan mga parauma na siguro kay puhan matawan talaga yan ng solusyon. Kaya kung si Kong Didi matatawan ng pagkakataon na makaibalik
Ini ang sakuyang isusulong dumantabi sa Kongreso ang revival kang Bicol River Basin Project. Salamat tabi. Thank you, Kong Didi. Next po is Congressman Caloy Loria. Thank you, Henry. Resiliency is very important. Preemptive is very important. Ako po, unang-una, amenable ako sa stand ni Congressman Cabredo kasi dekada na po dekada ng silted ang Bicol River Basin. Ang channel papuntang Camarines Sur, dati po kaito, igwaki annual budget yan ng mga 2 billion. Ngunyan, for how many years, iyo ang kosa, sarok ang mga kosa, kunata tadit sa ng urang, ang Albay, or Legazpi City, and the entire Albay, madalion magtaas ang tubig. Ina-channel na ang pasiring sa Lake Bato, dapat kayan i-maintain mangraray kang gobyerno, ang pag-channelize kayan. Yan na, kuyan, Bicol River. And most importantly, ang dapat kaning mga flood control project na bibaba digdi kan mga legislador, tulong legislador sa Albay, dapat very comprehensive ang pag-implementar kay niyo, dahil pwede kaagsa ng kaag kung sain-sain, kay mga diki, and dapat ang quality talaga maray. Ngunyan, inipititaram kong comprehensive na pag-implementar kang mga dikes na iniyo, takolaon na bagay iniyo sa tuyang mitigation, kang flooding, lalong-lalo na po digdi sa Albay. Ngunyan, ang climate change is a worldwide, maybe endemic or pandemic na ini. Dahil na ining ko yan, talagang bago na po ang kuyang kang kinaban. Kaya we must prepare for everything sa future na mga mangyayari. Kaya nga ni preemptive. Dapat talaga tawang kipansin iniyo kan sa tuong gobyerno. Tapos sabi nga ni Dante Arandia, dahil na magpara-imbita kang Bagyo. Salamat. Thank you po, Kong Caloy Loria. Last to answer is Vice Governor Gil Ohil Goyana. 3 minutos po, sir. Well, para sa kuya, no, ang importante, bako lang yung preparedness kang gobyerno, no? We should also be prepared at all cost. Kasi haramtang kalamidad, difícil na maray. At saka minaabot sa na yan, we don't know when. Kaya importante mang giraray, preparado man kita ng mga tao. Ang gobyerno, minsan, masabi sinda, kami ngaya, nagpapod na kang meeting kaning mga konsisyon ng mga departamento dyan, ano? LGU, etc. So, OCD, Office of Civil Defense, etc. Pero, pag-abot kang Bagyo, grabe manggiraray ang nawarang kay mga arong, sa gilid kang mga sapa, may nagagadan, etc. So, ano talaga ang problema? Baka? So, simple man sa na yan. Pag-araw ka yan, preparado man dapat kita. Dahil kita magparaasa sa ining mga taong ini. Siyempre matuga sa indo, araw ka ini. Tapos may mga alid dyan sa gobernong na mga relief goods. Minsan, dahil na nakanto sa mga tao. Ano po? Mas maray na nang magprangka kitang maray digdiyo. Tangani masabutan nindo. Dahil niyo po, importante ng maray ini sa satuya. Tanata. Grabe na ang pagtios digdiyo sa satuya. Bako lang digdi sa Albay. Paglibot ko dyan sa mga coastal, barangay, Rapo-Rapo, Isla, digdiyo sa 3rd District. Human giraray, madiklomon, kulang ang mga improvement, mga development, ano ang pigiribo kayo yung mga nasa gobyerno. So, ngunyan mga tugang,
importanteng maray sa mabot na eleksyon. Ano po, dahil mo po ako nagtataram sa ito na kamong nakakaaram. Kayaw na bagaan social media. Ano po, importante na tumukol na masunod na mga lihadong mga opisyales kung ano pa man. So, nakakasabot, intelihente, bakong corrupt, buda, lihitimo, ang mga pigsataram, bako ini yung mga promisa dyan, etc. Ako din nagpo-promisa, may ginibuan na po ako kay Tupang panahon, sa ngunyan, magi mo pa manggiraray ako, kipagtabang sa Satuyan, sa pagkamot ko digdisat sa Satuyang probinsya. Tanagulingan niya ko aling Amerika at nga ning resolbaranta ni mga problema ta sa elektrisidad, ining pagka gutom kay ni mga tao digdi, ining water system ta, ining mga pangkabuhayan kan sa tuyang mga Thank you, Jill. Your time is up, please. Thank you so much. pwede pang 1 minute. Okay na po, sir. Your time is up. Thank you so much. All right. Next question. All right. Thank you so much po. The next question will be addressed to Congressman, candidate for Congressman and Governor. The next question po will be addressed to our candidates for Congressman or representatives and Governor. Ma'am Jess, your question please. Good afternoon, everyone. This question pertains to connectivity to Albay. Kasi this affects businesses, the common persons, and my personal interest, tourism. Okay. Can you give a specific plan and timeline on how you plan to assist in the improvement of A, Bicol International Airport services, the increase of airline routes, and the cost effectivity of flights, and B, the quality of infrastructure projects for roads, particularly the South Road and other roads that connect to Albay. Further, what measures can you take to ensure that when infrastructure is made, it is implemented with transparency, accountability, and lasting quality? Thank you. Governor Joey Salceda, please. Ilang tanong yun? Ma'am Jess, can you please repeat the question? 5 minutes na daw. Go ahead please. Pakiulit po ng tanong. Medyo mahaba talaga. Go ahead So, please. connectivity to Albay, can you give a specific plan and timeline on how you plan to improve the services of Bicol International Airport? So this is in terms of services, increasing airline routes, and improving prices. B is roads, particularly the South Road and any road that connects into Albay. Then of course, because there are projects, how do we ensure that these infrastructure projects are implemented with transparency, accountability, and lasting quality? Yun lang po. I think, number one, there is already an unsolicited proposal for a private consortium to run the Bicol International Airport. It includes a major foreign investor, which I cannot divulge. And next week, I'm sure it will be announced upon the visit of Secretary Vince Dizon. And that certainly will expand radically. Baka masabi ko. It's really, it is the best airport in the world. So if you just want to know, just look it up. Number two, yung TR5, now that the TR4 is nearing completion, RSA has said publicly that he might start the TR5 after TR4 before the end of the year. But given the slowness of the TR4 and given the terrain of the TR5, which goes through a very difficult terrain in between Calawag and Sipocod,
I actually talked to him if he could start the TR5 in the Legazpi, in the Naga Legazpi section, so it could immediately be used as a connectivity. And then with respect to train, which should be the cheapest form of connectivity to Albay, I also advised that we started with China, but after quarreling with China, we went to India, but the Indians were not giving us a good deal. So now it is really in Japan where we are trying to negotiate a 40-year loan with 0.1% interest. It's not a Shinkansen type of train, but a train that can bring you from Manila to Albay in Legazpi in 4 hours, essentially. So I think those are the three major components. But ito po, yung mga interregional. I think in terms of the spatial integration itself of Albay, there are a lot of missing links. For example, 30 seconds, go. Go ahead, Bob. 30 seconds. For example, I think we need to link Pantao Port to the airport. And then that will essentially, I think, allow, for example, because there are at least 400 megawatts of wind power that has been approved for Albay, and they don't know where to land it. So we need Thank you. this. Thank you po, Kong. Thank you. Your time is up. Governor Noel, please. Okay. 3 minutes. Okay. Yung question ni Ms. Wong, let's start with the airport, di ba? Ang airport kasi, right now it's operating, pero we need improvement. Ang sabi mo about the airline, grabe baga ang pamasahe ko niyan, no? As I've said in the last debate, nag-negotiate ako sana sa AirAsia, no? Para magpadagdag, because the only way is madagdagan tang airlines para may competition, no? Yan ang nahiling ko sa ro. Number 2, yung mga transport sa area, sa vicinity, dapat talaga madagdagan ta, ma-regulate ta, and it needs a lot of coordination with the DOT, with the transport sector, of course, no? So, yan ang airport, And, ang sarok na issue dyan mo yan sa airport, international ba yan? Pero, I was then the RDC. May issue yan eh. So, NGCP line. Ang mga tao, akala, pwede kita basta magpalanding yan. No. May problem kita dyan na Dakula. Which, I don't know, with the Congress, sinubmit mo na ini. It will cost then 600 million. Pero ngayon, baka billion na. Then, napunduhan kang Congress, I don't know. Pero this is saving lives, so safely. Tayo baga, NGCP, dapat i-underground yan para makapalaba kita kang sa tuyang runway. Takong dae, hanggang 320 lang kita mismo. Dahil kita makaka 330, which is for international flight. So, ito naman, South Road, I was then the RDC. Ang San Miguel, nagigibo na kang Manila to Tayabas to Lucena. Hanggang pigigibo na. It's a national project. Magayon nun yan. Then, we have also, sabi ni Kong, Joey, yung Kamsur to Legazpi. No? Ito, pigigibo na. Pag nakonekta ini, at least madidivide na ng mga vehicles. So, mga truck, di ba? So, mga vehicles na and siyempre sa tuyang mga bus. No? I think this is a very important thing that we have to do now for Albay, ang connectivity. No? So, we're so happy that we have finally the airport, pero in name pa sa ng international. Sabi ko nga we have really to connect to the regional flights. Digi sa Asia na. I think we have to do that if we want to improve and maximize the potential of our airport. No? Thank you very much. Thank you, Governor Noel. For our representative, simula tayo sa First District ng Albay. According to order, Mayor Crescel, Lagman, please. 3 minutos po. Jess, can you repeat the question? Because I got the airport side and then ano pa nga Pakiulit po, Ma'am Jess, ng tanong. So the question is, can you give a specific plan and timeline on how you plan to assist in the improvement of Bicol International Airport? And then,
the South Road. Basically, we're talking about connectivity, how to get here. And of course, since we're talking about projects, how do you also ensure infrastructure projects are implemented with transparency, accountability, and lasting quality? But the question is related to connectivity. Yes. Thank you, Jess. Jess, you raised two major routes, via air, via land, and the other one is via train. So I think we should also take note of that, particularly because ang sa tuya ng mga produce digdi, bako man talaga by land sa na po pwede man by train. And mahiling ta po sa gabos po ng mga advanced na ang economies, ang train system, importantihon na part ng connectivity. And kay puhan sa nasa hiling ko, taigwa ng master plan ang satuyan train system. No? Itong PNR South Long Haul Project, nagaringon niya na nakapundo. No? Pending siya. So sa hiling ko yan ang gusto kong hilingon, most especially because sa master plan ninda, pigi-interconnect ang mga ports, no? Like Legazpi Port to the Manila Port. So pag-abot sa mga freights, no? Mga freight trains, dakulaon na bagay ini para sa satuya po ng mga industries digdi po sa Kabikulan. Transparency and accountability, aram po nindo haluy ng yaon ang satuyang Regional Development Council. Pero deita actually members ang mga city mayors, ano? Pero pambihira po talaga na yaon ang mga congressmen na sila talaga ang mga nagigibok ang budget. Kaya importanting marhay na yaon ang presensya kang mga decision makers. Yaon sa mga executive offices, pero ang nagkakagam budget talaga sa satuya po ng mga members of the Congress. So, importantiho na marhay na ang problema, for instance, sa Tinampo, yan South Road, bako sa na yan congressional districts, regional, dapat ang approach ta kaini. Kay Puhan, ang Regional Development Council na mag-endorsar kaini para mahanapan talaga ki pondo, makagan ki pondo, ang sa tuya pong Tinampo. Pag-abot po duman sa connectivity sa air, sa hiling ko, bako ako masyadong magamay dyan, pero very willing po ako, lalong-lalo na sa lado kan turismo, na yan bang giraray ang pinakamakaskas na way to visit Albay and to also exit Albay. So ang nahiling ko po, welcome na igwana kitang iba pang mga flights, no? Bako sa nasa Manila, pero sana magdugang pa ini and lalong-lalo na sa ibang parts kang Asia. Diba? Magpuon mo, nakita duman. But definitely, ang Thank you po, kusog na Mayor support Quezal. na sa train system, important. Your time is up. Thank you so much. Congressman Jill Bongalon, please. Thank you. Ma'am, first and foremost, with regard to the Bicol International Airport and other services, number one, in the committee deliberation of the proposed budget for the Department of Transportation, I asked the DOTR, ano po ang sendang parameters, specifically the CAAP and the civil aviation, in determining the price of an airline ticket. So, tinanong po natin yan, it's very technical, kasi kung mahihiling mo, mabakal ka ticket kang bus, fix ang rate. Pero sa pabasahe, sa eroplano, nag-iiba. So every day, nag-iiba po ang price kaya. And one thing na nahilig ko pong magiging solusyon is that we invite another airline. If there is a competition, mababa po ang presyo nila. If we will compare with other provinces, tulo-pat na airlines ang naglalayod po duman. Right now, we only have 2 airlines. So dapat dagdagan. Pangalawa, saro sa mga proposed measure na file ko sa Kongreso mo niyan, iyo po ang Air Passenger Bill of Rights. Ano ito? So mga Bill of Rights, so mga karapatan kan sa tuya po ang mga pasahero na nag-aeroplano, ngunyan, nakasaad lang po yan sa Memorandum Circular kang Civil Aviation as in DOTR. And for me, bako siya effective nata, it's only a memorandum. Dapat na isa batas yan. Tangani, it has the force and effect of a law. Tangani, kung ano man ang mga karapatan na nabalyular dahil sa mga mismanagement ng mga airline companies, at least we can go and seek relief before the courts. Kaya yan sa papiglalaban.
And of course, if we will demand the right services in the airports, dapat nakalagan bako lang po in a mere circular na pigpapautob kang civil aviation as in DOTR. Pangalawa, connectivity. Of course, na-mention na po ni Governor Joey na there's a comprehensive plan to have another route or dalan pasiring po sa Bicol region. But of course, the issue is the one who will fund the project. Initially, China mapondo ko ta, kaso dahil sa iniwan sa China, nag-back out. So ngunyan, Japan, ongoing po ang negotiation. And hopefully, ma-realisar po ini. Number 3, of course, ongoing naman po ang implementation kang Quezon-Bicol Expressway. Pero along the implementation of the project, igwa kay mga challenges, araw kang right-of-way. So mga daga na aagihan, nahahaloy sa proyekto. And of course, transparency. Pag substandard ang project, dapat di-acceptar kag sa tuya pong DPWH or any government agency, dapat panaguton ang anuman ng mga kontraktor. Iyo po ito sa Quezon Block. Salamat po. Thank you po, Congressman Gil. For 2nd District Representatives, we have Congressman Christopher Co to answer. Go ahead, please. Yes, ini pong aeroplano kaya po nagiging mahal dahil nakulong po ang fuel surcharge. Ibig sabihin, traffic na sa Tinampo, traffic pa sa air. Pag naglanding ka po baga sa Manila, mamatianin doon na mga 30 minutes pa bago kita nakalanding. May waitlist O number 10 ka ngaya, kaya so piloto, sige siya nang ikot. Siyempre naka-charge po sa tuya. Alangan mo magpa-lugi so airline. Kaya ang kaipuan po is magdagdag ki airport sa Manila. Araw po kang Sangli. Dapat buhayon na mara ito, extend. And Subulacan Airport, pag natapos na ito, magiging mas barato po ang pamasahe. And hindi pong international airport kaya po dahil nagagamit, dahil nga po duman sa transmission line ng NGCP. Kang inot po, nag-aahagad sin ng 800 million para submarine cable. Ibo na ilubong sa Erarom, so sa indang transmission. Pero sa day pa pong pondo, kay itong panahon ni Presidente Duterte, day pondo po ito, kaya pigtawan lang i-priority ining sa tuyang airport na ma-operate lang maski domestically. Pero pwede na po magkaigwan ng international airport. May Hong Kong flight nga na po kitang pigasan nyo na taon. And next year, may Narita, Singapore, Boda, Incheon, Korea ang nag-commit. Base po kay Secretary Binz na tatawag ki priority digdi sa Bicol. Yung mga po ang pig-expect para magkaigwa kita ng dakul na trabaho. Dahil siyempre, pag may international airport, pati sa mga OFW digdi na po yan mababa. Maski sa taga-Samar, dyan naman po ang mababa. And kay punta pa po, bako lang sa airport na may problema. So mga Tinampo pasiring sa airport, kay punta po, iway din. Kung siguro kung may nagsasakat po sa Indopa Airport, digdi sa Pinarik, one way. Diba? Magsabitan na kamo. Dapat po, so local government kaan, so LGU, iyo po ang magpaiwas kaan, mag-asikaso kang right of way. Na araw po digdi, example ko po sa inyo digdi po sa may Bicol Memorial, may tinampo dyan na nagiging choke, gari imbudo. Day ako nagduwa-duwa, maski lugi, binakal ko po sa arong. Binanga ko sa arong, pinakiurunan ko sa tagsadiri. Ngunya po, maski day ng pulis, na day na pong traffic masyado. And maski po digdi sa SM, yung mga pong nangyayari, naglag ki traffic light, day magkay po sa traffic light, inutil. Day taman mataram na nag-asinso ka kung may traffic light ka. Kag inali po sa traffic light, day na pong traffic. Ang naka-traffic sa traffic light. Kaya dapat po talaga aadalan tang maray as a businessman. Thank you, Congressman Christopher Co. Next po is Congressman Caloy Loria. 2 minutos po, sir. 3 minutos, sorry. 3 minutes po, go ahead. Regarding po Bicol International Hello. Hello. Digdi sa Bicol International Airport.
kung ako po, Apoton, since then, ang Bicol International dapat PPP na yan. Kung ka pinakapoon, garo yan dapat ginibo arukan Mactan International, which was operated by my friend sa Abetra, Mega White. Kung nagkaduman po kamo sa Cebu, dapat arukan ang itsura kan Bicol International Airport ng Unyan. Dapat ginibo na yan under the PPP mode. Unyan, magayonan ang plano kang gobyerno, digdi talaga sa may Bicol International ta. Iyan na parte kan daraga, magiging industrial iningilid. Ngunyan, presente po ang na-observe ni Kongkal ang ilaw na solar na kinag along the way to airport. Very dangerous. Kaya ang masunod na congressman kan segundo distrito, either ako or ang kataning ko, dapat i-priority ang pag-expand kaining tinampo pasirin dumanta is so very dangerous. Pangduat tabi, ang Quezon Bicol Highway which was naka-concession sa San Miguel from Manila, from Lucena to San Fernando Camsor, and ano nga so isusumpo na kat San Miguel TRB. Ang TRB from San Fernando to it will cross going to Matnog coastal, passing by the Bicol International. Niyaon po ang pinakadakula world standard nagigibo na istasyon kang bullet train. Kaya magayon na ng plano kang gobyerno digdi. Ang apot ka nag-aapot tabi, timeline. Just a big question. When? Siguro po, suaki ko, maaki na. Suapo ko, maaki na. I don't know. We don't know. Even Kito doesn't know that. Kaya, baka, kaya po, magayon ang plano. This is always the problem of the government. Pirmi kita, plano. Garo yan so yan. Kaya, tama si Kong Thank you, Joy, Kong tama. Kaloy. Time is up po. Thank you. Hindi mo, kataramba ko. Third district tayo. The first to answer is Mayor Adrian Salceda, please. Thank you po. Good afternoon, Gilayon Sagabos. Siguro, if I would rephrase your question, ma'am, is what is the role of Albay when it comes to our economy, kumbaga. Kasi ang question mo is more connectivity between the airport and the seaport and sa ating mga national roads. So, tama po yung mga sinabi ng mga unang mga kasamahan po natin. Yung sa Bicol International Airport po is may issue talaga when it comes to sa pagpababa po ng mga international flights because of yung sa power lines na sa noon, di ko po sure kung magkano hinihingi ng National Grid pero siguro ngayon mas mahal na kung para lang makapag-accommodate tayo ng international flight. Kailangan po yun nasa underground. So, paano ako makakatulong sa international airport? Well, first we have Albay West Coast. Siguro po kung sino man ang mananalong congressman sa 3rd District, kailangan po mag-prioritize ng pag-upgrade, pag-widen ng kalsada from Pantao Port to Piuduran Port. That is Albay West Coast. Next po, syempre, ang pag-improve ng access roads papunta ng centers ng ating mga Albay West Coast. Wala pa pong access from the seaport papunta ng sentro ng UAS. So that is Cagmadaba to Tablon going down to the center of UAS. Wala pa pong access siguro sa Ligaw, papuntang sentrong Ligaw. Kailangan pa talagang dumaan sa Piuduran Road. Pero isa pa po dyan is updating po ng o pag-upgrade ng Abaca Road from Ligaw to Tabaco Port via Malinaw. So, isa po to sa mga factors na nakaka-apekto o makakatulong pag papunta po sa airport. So, when it comes to transparency, siguro po ma'am,
Pareho ang Pulangi with tobacco. We are both awardee po sa Subay Bayani Awards. Ang mga LGU po namin or the city government na-recognize po sa pag-implement sa mabuting implementation ng mga infrastructure projects sa aming lugar. So, I think this is proof enough that we can do or we can give transparent service pagdating po sa infrastructure. Salamat po. Thank you, Mayor Adrian. Congressman Didi Cabredo. Okay, para mapakusog ang connectivity kan 3rd District of Albay, pasiring tabi dyan sa Bicol International Airport, ang pigihiling ko tabi dyan, it's about time na sa susunod na budget deliberation duman sa Kongreso, isulong tabi ang pagtatapos kang Albay-Camsur Diversion Road. Initabing tinampong ini, hali sa airport, diretso tabi sa 3rd District, and maluwas na tabi iyan duman sa San Fernando, Camarines Sur. Initab sa paagi ka ni, madidikongesta ang Marlica Highway, mapapakaskas ang travel time kan mga motorista, and siring pa man, ining Ligaw Tabaco Road, kay puan ma-expand ini, inin tabi ang connection me sa siyudad ng Tabaco, pasiring tabi sa probinsya kang Catanduanes. Ang Ligaw Piudaran Road, konektado tabi ang Piudaran, pasiring tabi duman sa Burias Island, kang Sorsogo, kang Masbate. And yan tabi na Albay West Coast, pasiring na Libon Pantaw Road, yun naman ang pasiring tabi sa Albay West Coast. Yan ang tabing Albay West Coast, papakusugon dapat yan ang turismo, mga biyahero, ali sa Bicol International Airport. May pinababa ko na tabi dyan sa tinampo na labi kadelikadong maray. Ngunyan tabi, ang tinampong iyan, pag natapos, iyan nabi ang paghihiling ko na mapakusog kang turismo na makonekta duman tabi sa Bicol International Airport. And siring pa man, papakusugon tatabi ang internet connectivity, lalong-lalo na dyan sa Albay West Coast. Tanganing ang mga turista na mapasiring dyan, padagos ang sa indang transaksyon, padagos ang sa indang hanap buhay, sa paagi-tabi kan internet. And naniniwala ako na kapag makusog ang internet connection, nagkakaigwa-tabi ng economic boom ang sarong lugar. So, iyan tabi ang mga plano ni Kong Didi Cabredo, iyan na Albay-Camsur Diversion Road, kaya puwan na talagang ipadagos iyan, nabuwag na dyan. So mga criminal gang sa Libon, it's about time na tapuso na iyan, tahaloy na tabi iyan. Salamat tabi. Thank you, Congressman Didi Cabredo. Next question from Paulo Honorado will be answered by Governor Rosal and Congressman Joey Salceda. That is only for governors. Go ahead po, Sir Paulo. Limited time, limita na lang sa gubernatorial candidates. Dahil pa si Kong Joey. Probably, Gov. Noel, you can answer this question first. This pertains to workforce. So, unemployment rate in the Bicol region, yan. Okay, Kong Joey, Kong yung tanong Joey, po. we will limit the question to you and Gov. Noel na lang because of time limitation. Pero this pertains sa workforce digdi sa Albay. So unemployment rate increased slightly from 2023 to 2024. Pero higher than the national average. Ang hapot ko, what concrete measures will you push to create quality, well-paying jobs and strengthen the local workforce? I think the general flagship project with respect to, one, having eco-zones, two, containerization of tobacco and probably Pantao. Legazpi is not so much. And then, of course, the internationalization of the Bicol International Airport. That's on the demand side. But on the supply side, of course, we need to make sure that our workforce have the skills to meet the demand
to the demand side. Essentially, for example, I'm trying to tweak the scholarship programs of the province. Before we were so college-oriented. Now I realize that we need to really go down to even the 3-year or at least even the STEP or the other programs of TESDA or the technical and vocational. And so we need to have the quality of workforce from our educational system. But I don't have to work backwards to the first 1,000 days, but generally right where I can make substantive impact by going through, let's say, the last 2 years of K-12 and ensure that the TVLs are well equipped, because right now, I think that is one of the major problems, that 32% of our senior high school go to TVL. And then I think some of the others are really very hard to find jobs for. Those like HUMS, some other of the other strands of the senior high school. So they have option of going to college or going to, and so I think job creation has to work both ways. First, you need quality jobs, not just quality, but better jobs and more jobs. And then, of course, on the other side, you might be creating jobs, but it will be people from Sorsogon or from Kamsur that will take those jobs. So you need to have that the Albayanos will have the skills in order to fill in those jobs. So I think the first one will be in tourism and 30 seconds. Kong Tabi, you have 30 seconds. 30 seconds pa po. And then, of course, second would be agri-enterprises. Value adding, I think if you go to Thailand, for example, the first thing you notice is that there's a stream of value adding from the farms towards even right in the middle of Bangkok. You can see the entire value adding. So since we have an agricultural base, then I think there's a lot of jobs across that entire value chain from the farms to the urban centers. Governor Noel, please. Yes. Ako, I'll go more for yung sa investment opportunity. If you will notice, pag may jobs fair tayo, ang daming pumipila. So we have now all the ingredients. Kailangan lang siguro may data tayo. Pero ako, I'll bat for more opportunities for investments. To create jobs, of course. I think we have really to review the branding of Albay, no? Ano ba talaga ang direction ta? Like Legazpi, tourism, convention. What about the other places? Yung mga municipalities natin, Tabaco or Ligao. So ano mga strength and weaknesses? Nakita ko ang Ligao, maganda ang agricultural programs nila. Diba? Ang Tabaco, gateway yan to Catanduanes and caters also to the other municipalities. So, for me, ang pinaka-importante ko niyan na gibunta para makapag-create jobs is really for the local government to invest more. Saan bang strength natin? Like, for example, agriculture. Huwag tayo masyado dependent sa national. Number 2, trading. Kaipuhan, we provide opportunities na the people can vend their wares. Diba? Like, for example, what I did for Legazpi, gabos na sektor, tinawantang opportunity. Sahod, Happy Lane, gabos yan na pwede makapag-bend kay wares. And lastly, to create more jobs, kaipuhan, strengthen ta ang satuyang mga tao na dapat ang mga piyadala ninda commensurate or adaptable to the needs of the present time. Like for example, BPOs. Ako, in may parakampin ko yan. Why? Because the center of education is Legazpi. So, dakulong kitang graduates. So, why don't we invest more on BPOs? Like what Naga is doing in other places. Kaya baga, kang time ko, naglaog sa Sutherland. Diba? And others. Right now, we have about 4,000 seats. Pagiling ko, kung ilingon nini as an strength of Albay,
the proximity of 60 kilometers, we can create more opportunities for our young people. No? Kasi kita baga ang center kung education. So yan man lang po, we have really to see more what are the strength of our province para makapag-create kita, maka-attract kita kay investors. Salamat, Tabi. Thank you po, Governor Noel. Ma'am Det, Factoram, please direct the questions to any of our... Ma'am Jess Wong, please direct the questions to any of our candidates, please. Okay. So our next question is for the congressional candidates. Congressional candidates. Go ahead, please. What are your, this has to do with workforce also. What are your views on the proposed across-the-board 200 peso wage increase? How do you foresee it impacting Albay? And what are your suggestions on what you can do to either continue this or remove it as members of Congress? Okay. Pwede ulitin? Pakiulit po, ma'am, ng questions. Please repeat the question. The question is, what are your views on the proposed across-the-board 200 peso wage increase? How do you foresee it impacting Albay? And what do you think you can do about it? So, and the first person to answer is Sir Caloy, Carlos Loria. 3 minutes, please, for Kaloy. Yung question po, yung views. Yung question, what is my view? What is your view on the proposed across-the-board 200 peso wage increase? Okay. And what can you do about it if you're in Congress? Hello. Personally, we have to consider businessmen. Unang-una, mga employers like us, Mr. Ko, we are businessmen. We are on side namin, depende po yan sa revenues namin, na although we are pro-workers then, pero po, itong across the board, baka magkaroon tayo ng problema sa mga negosyante. Pwede babaan po yung 200? If ever. Pero on my part, kung ako tatanungin, wala nang regional or geographical sa mga wages. Like in Manila, mataas. Kaya pumupunta yung mga workers from provinces, pupuntang Manila. Economically, siyempre maganda yung ekonomiya ng metropolis, yung Metro Manila. Pero po, kung ako tatanungin, buong Pilipinas, parehas na ang lahat na sahod. Why? Yung mga taga-probinsya, hindi na po, kasi congested ang Manila. Like mga katulong, wala na tayong katulong dito, although mga kasambahay, lagi Manila. Even yung mga ibang caller natin na trabahante, lagi Manila. Kasi malaki yung pinapasahod ng mga employers doon. Pero, in my view, gusto ko, sa akin lang, personal, let it be parehas. Even the 13 regions, including Metro Manila. Kasi ang tinitingnan ko dito, yung mga taga-probinsya, they will no longer go to Metro Manila. Across the board, siyempre dadaan pa ito sa Congress. It need the legislation, not innate. Not an innate, but it is mangyayari batas ito eh. Kaya there are so many eye of the needle na dadaanan. That is my personal view. Thank you, Kong Kaloy. Next to answer, please. Okay, next to respond, Kong Didi Cabredo. Kong Didi, please. Okay, as for wage increase, if we would like to satisfy the workers, of course, we will agree. But of course, we need also to consider yung part ng mga kapitalista. So dapat
we have to come up with a mutual understanding, mutual dapat ang agreement between the employers and the workers. Today man tabi, pwedeng one-sided lang yan. So, ako tabi, sa paagi, bako lang tabi sa wage increase. Kundi tabi, kay puan ipaabot sa mga suporta kang government. Sa totoo lang, hababa talaga ang sweldo. Very unfair ng maray ang sweldo kan mga ang pagkikita kan mga workers dahil naman sila maka-cope up with the demands. Pero isipon taman sa mga negosyante. So kaya ang kay puan digdi, igwaning holistic approach ang satuyang gobyerno sa pag-address kan mga problema kan satuyang mga tao. So yaon tabi dyan sa pagtao kan mga basic services na dapat pigtatao yang kang gobyerno. So sa kuyang pagtubod, bako lang wage increase, kundi tabi sa mga support programs kang mga government, kang gobyerno, makaabot sa tao, tanganing medyo maparahay tabi ang kuyan, ang sa indang pagkabuhay. Yan tabi ang pagtubod ni Kong Didi Cabredo. Salamat. Thank you, Kong Didi. Next, please. Okay, next is Kong Kitoko. Yes, di po ako pabor na pagparareason tang sweldo sa Manila buda sa Legazpi. Inot, ang standard of living sa Manila iba. Kung arog ka di sa New York na sweldo, yun naman nilang tadigdig sweldo sa Legazpi. Rutoy kita kay Negabos. Ang importante po, may wage board kita na nag-determine. Yaon sa employer, yaon sa employee, yaon sa wage board. Mag-compute, kumpira talaga ang tama. Anyway po, ang sarong negosyante sa araw sa to, kung maray man ang kinita ta, bako man lang po sweldo pigita tao ta, incentives. Pag nakakota kita, igaw kitang bracket. Araw kan sarong digding amigo ta, may pagasda ini sa kumpanya na pigita tao. Sabi kang empleyado mo, may, ito to po ini si Kaloy, may pigita tao siyang bagas sa empleyado niya. Nakaabot man po yan na ano. Ibig ko sabihin, kanya-kanya naman lang po kita. Pag maray man po ang negosyante, nagkita kay maray, bako man dipisil magtao ki bonus, ki incentives, pwedeng housing, pwedeng transportation. Araw po sa kuya, kan nagkaigwan din COVID, nagbakal po ako ki mga electric bike, tinarawan ko sa mga tao ko to dahil dipisilon po magsakay ka ito ki auto. And nagtawa akong service vehicle na alimbawa so areas pasiring sa first district igwa sindang auto so pasiring sa second igwa kaya ginibon ta po kay remedyo ayan po dipisilo po paano kung mag-increase ka tapos chain reaction po yan sa produkto sa tuyang negosyo alangan man mapalugi so negosyante siyempre add-on yan madagdag inflation manggirari ang abotol po kaan. Salamat po. Thank you po. Okay, next, we request Mayor Crisel. Yes, oo. Pag nag-determine kita kang sweldo, ang pigihiling ta sa cost of living. Kaya, so nagkadarong ta kasubago, totoo mananggad, ang cost of living digdi, bako uman pa pwede, dahil mo man pa pwede ikumpara sa cost of living sa more urban areas like Metro Manila. Actually, ang sarong insentibo ko ta na magkaigwak investors digdi sa probinsya, maski bako po magayon pagdangugon dahil mas hababa ang sweldo digdi sa probinsya. Pero nahihiling ko, nagaring daiman siya nag-asir bilang sarong para mamagnet sa mga investors digdi. Tabako man sana ang pigihiling ninda sweldo, pigihiling ninda so presyo kang kuryente, buda iba pang mga utilities. So, sitwasyon, araw kang sabi ni Didiat Kasubag, kung puro pirmi ka, nagkakaigwaki interruption sa trabaho dahil sa bagyo, buda iba pang mga kalamidad. So, ang kahaputan po nindo, papaano ta daw mapapababa ang cost of living? Pigihiling ko siya, bakos na siya sa wage increase, pero ano ang magigibot para mapababa ang cost of living or makatao man, araw ka sinabi ni Kito Kasubago, kang mga non-wage benefits.
na ultimately, pag hiniling mo, kinombine mo so wage and then the non-wage benefits, tibaad ma-approximate mo na so living wage. So, sweldo na mabubuhay ang sarong employee. No? Gusto ko man po tutukan, propose po ito, Jess, na magkaigwa ki across the board na 200. Dahil igwa talaga po kitang Proposed by Congress po, current Okay. Congress. Oo. Igwa po kitang regional wage boards na ngunyan nga ni in tranches pa ang paglangkaw kang sweldo, no? 20 pesos, tapos ang masunod na tranche would be Disyembre garo, another 20 pesos. Gari magabaton po talaga para sa negosyo ang across the board na 200 pesos. So, ang gusto ko sana po kung igwang paagi na ang gobyerno sa paagi ka mga serbisyo, mapababa ang cost of living. Nakulaon na bagay yan na makaka-contribute duman sa indang kabuhayan. Maski ba ko gayo kalangkaw ang sa tuyang wage. And then sa employer man, sa mga non-wage benefits na makaka-factor in para maging substantial mangkiraray po ang sweldo para mabuhay ang sarong pamilya. Aside from that, kabuk po na po tapag para diskusyonan ang wages lang, kay po mag-focus man kita sa entrepreneurship. So maging sa diri bagang negosyante man, no, sa mga ang mga tao. And Thank you, Mayor Crisel. Next, please. Yeah, Mayor Adrian Salceda. Good afternoon po, Giraray. Ako po, di ako negosyante. Siyempre. Pero if we want to satisfy kung kita pro-workers, so, yes. Pero sabi nga ni kan mga kairibanan, di man po kita pwedeng one-sided lang. Kaya po ang taman Giraray dangugon ng both sides. So, siyempre, ang workforce pirmi ng paboryan sa pagtaas kisahod. Pero dapat i-take in consideration taman po so mga kapitalista. So, bago po yan siguro, asarong paagi para makatabang o matabangan taga-boss na partido, tanganing pareho man satisfied is inot, dapat magkakaigwangan ni wage board talaga. Dapat po magharampangan gabo so employer tapos mga employees. Pangapot pa dyan is our employees. Kung baga tugma ba ang skills ninda para sa wage ay increase na tigahagad ninda. So saro po yan ang role dapat kan gobyerno na dapat po ang satuyang mga workers equipped with the skills na tugma sa wages na tigahagad po ninda. So saro na pong programa dyan, isang TESDA, kung saan talaga nakatutok sinda kung anong specific skills na kaipuhan sa trabaho na tigahagad ninda. So, yun lamang po. Di na ako magparalaba at halos nasabi naman po kan gabos. Ako po siguro, yaon ako sa tahaw. Kung pro sa workers, yes, pero kay puan man Giraray, isipon ta sa mga kapitalista. So, yun man Giraray. Yun lang po at salamat. Okay, for the last, Kong Jill, Monggalon. Okay, thank you for that question. Let's put it this way. Yes, there's a proposal in Congress for that 200 pesos wage increase, but there are also other versions proposing for 150 wage increase, of which I supported and I co-authored on the condition that there must be a tax incentives on the part of the employer. Yung increase na ipapataw na magiging part ng gastos ng employer, dapat ma-offset ninda sa party man kan tax incentives para both the employees and the employer sectors were given the favor, no? And of course, ang pagdeterminar po kaya kang wage increase is already a delegated power by Congress to the Regional Tripartite Wages and Productivity Board. So ini pong wage board na ini, iyo po ang nagdeterminar upon consultation with the employer, employee, and other sectors. And of course, number one of the factors na we could consider, iyo po ang cost of living allowance. You know, I defended the national budget of the DOLE, 2025 national budget. I was informed by the secretary, by the undersecretaries, na we cannot implement an wage increase across the board. Dahil iba-iba po ang mga sitwasyon kang kada lugar, kang kada po munisipyo, probinsya, because it will depend on several factors. So, of course, yaw na kita dyan,
Of course, we want to have an increase na nga ni maglangkaw man po ang kalidad or level kang kalidad kang buhay kang mga nagtatrabaho. But of course, we do not forget to protect our employers. Kasi basically, sinda po ang nagtatao, kitrabaho para po sa tuyang mga trabahante. So with that, there must be an empirical data on how to decide on the increase of the wage kan sa tuyang pong mga trabahante dahil dapat ang sa tuyang mga desisyon, mga nakabase po sa pag-aadal, sa research, as in sa mga datos. Yan po ang sa pangisimbang. Thank you po. Thank you, Kong Jill. One last question for governors. And then afterwards, yung mga lahat pong kandidato, bibigyan natin ng 1 minuto for your closing statement. Opo. Last question, Ma'am Det, for our governors. Ini pong question ko, perennial problem ini sa satuyang probinsya na nagkakariribok sa Facebook kada nangyayari ini. Kasi in the past years po, there have been frequent class suspensions. It disrupts students' education which might affect our future workforce. Tas sabi nga ni ilang tulog na lang, gagraduate na sila, hindi naman sila pumapasok. Yaon sila sa mall. And then negatively impacting school-related businesses such as canteens and even the small sari-sari store beside the public schools and other suppliers. So, ang apot po, is there a more evidence-based or scientific approach you would consider adapting to determine when and how classes should be suspended? Na di ba po ang kararaw, pag nag-suspend kay classes, magayon na lugod sa panahon. So, yun po ito ang apot. Hindi po maiwasan na kung minsan nagkakamali din ng pag-asa. So it really starts with science and second, database. And then I think the proportionality is you should be able to determine whether the risk that are faced by the students at that particular, I cannot say age-appropriate risk. So, halimbawa, kung mga kinder up to elementary, kasi pag college, kung kaya naman po nila, they have the capacity in order to confront the risk, then I think there's no need for classes to be, nagtuod na po ngunyan since I left. Dati, we really spent a lot of time, usually, paglabas ng pag-asa ng forecast, pag-uusapan namin si Cedric, tapos pagtitingnan namin which particular section of the population are subject to risk, which they need extra protection. So kaya mayroon tayong mga immortal college students. So I think it all depends on the risk and the capacity. So I think the LGUs are properly capacitated already to make those determinations. And we have an entire section, we have an institution called APSIMO that could properly guide the decision makers, the DRRMOs, to make a determination which particular section cannot take on the risk without the extra protection of a class suspension. Thank you. There is a scientific way to it. Thank you, Kong Joey. Gov. Noel, please. Yes. Aram mo, aloy na akong mayor. Kasi ngunyan, dati baga, signal number 1, elementary. Signal number 2, high school. And college, signal number 3. Ngunyan kasi because of the climate change phenomenon, daw ding signal ng oran, grabe. Kaya di nakakatarakot because of the flood-prone areas. Kaya ako mayor, may mga kwan ako kanya-kanya kita sa mga schools area. Kasi bako pare-pareho Kung ma-declare ka sa Legazpi, taon mong authority, di ba? So mayor, kan municipality. Kasi bako man pare-pareho. But pag ang magnitude talaga bagyo o nag-declare ang pag-asa, tomorrow talaga heavy or red, obligado kita. Pero ining mga nangyayari pa noon yan, reactive na ang mga tao. Dapat there will also only one order from the provincial governor. Pag tinaawan niyang authority ang mga munisipyo, itawta sa mga munisipyo yan. Talagang yan because of the climate change. Nahiling ko, dahil na nagtuturbot kan basta sa nga signal. Ang iba, maguran sa na ngayon pag-aga, di pa ngayon inutan pa sa local government. Pag di ka na naman, gulpihon ka.
Pag naman nag-iro ang mayor, nag-init, mainit na. Kaya di kita talaga dapat yung scientific way kang pag-asa, dapat very kuwang kita dyan, very particular kita dyan. And the system should be in place. Ano? Kung ako makabalik, tatawan ko yung kisistema kung paano kita digdi. Pwede na nga bigyan tawon authority sa school. Di ba? Sa bulod. Dahil man doon man nagabaha. Pagpara-cancel ta. Kung digdi man sa ng flood prone sa sentro, sige sa nang karawat o ng mga aki. Kaya dapat talaga, tatawan ko yan. No? Kung ako makabalik, may mga particular kita na the action, every level, kung ano ang declaration kang pag-asa. Thank you. Thank you, Governor Well. Pakatapon sa tuyang mga kandidato. Thank you so much. Bago po sa sendong 1-minute closing statement, nagugunta muna po ang closing message from ACCI Vice President for Special Project, Dr. Heriberta Nepomuceno. 3 minutes, please. Honorable candidates, the panelists said that it is 5 minutes before and 3 minutes for the candidates. I divide it by 2. Give me 4 minutes for the closing remarks. President John Lee, the President of Chamber, fellow members of Albay Chamber of Commerce and Industry, media people, supporters of the candidates, a pleasant good afternoon. Science cannot be confined in just one drop of water. The same thing with politics. When I was an undersecretary and regional director of DOST, I designed Science and Technology Political Convergence. And now, I am into business. I am designing science and business. I have learned something, this word, Ichigo Ichie, when I was a student of Japan. It means one lifetime encounter. You will all agree that this is one lifetime encounter with all the summation of candidates for province. I myself, I even joke, Mr. Henry Maceda, a BOD of Chamber, that if I will do the closing remark, you have to blindfold me because I know all of them, the candidates. So if you cannot confine politics in just one drop of water, the same as science, they have very well, excellently presented their platform of governance. Today's forum is a gateway, maybe to an enduring reality. But let me tell you one thing that I learned very well from the president of Chamber, who organized this forum, the so-called co-opetition. Co-opetition, and I myself wondered, and I asked him, what is it? He said, cooperation without competition. So, is it already 4 minutes? With this, all the platforms, as a voter myself, I wish it would be the improvement of the quality of life. If we make shortcuts in chemistry and in mathematics, I'll put it in a mathematical formula. One candidate would agree with me, he is very good in economics. One candidate I was impressed, without naming, he mentioned a lot about trade. I came from the 3rd district, but I'm a voter of the 2nd district. Of course, as a scientist myself, I have to empathize with the 3rd district because of the frequent disaster of the dikes that prevent the improvement of my hometown, Owas Albay. Without much ado, therefore, I would like to thank, this is my opportunity to thank very well
all the candidates. Unity in diversity. You might be different in platform of governance. You have planned already this afternoon. The execution will be after election. Thank you very much to my fellow chamber, to the panelists, and of course to DCGB, Mr. Henry Maceda, ang taong hindi inuumaga. Thank you very much. Good luck to all candidates. Thank you, Dr. Heriberta Nepomuceno, Vice President for Special Projects of ACCI. Now, for our candidates' closing statements. By the way, yung mga taga-media po who would want to interview our candidates after our their closing statements, pwede po kayo mag-interview. And thank you po, Madam Aurea Maria Bunao ng COMELEC at sa kanyang kasama from the COMELEC. And our friends from wala na, no? Yung kasama yung mga foreigners kanina. Thank you so much po for your time and to our panelists, to ACCI members. For your closing statement, sundan natin yung order kanina, yung bunot po ninyo para mas madali. First is Congressman Joey Salceda, kandidato para Gobernador Canalbay. Kong Joey, you have 1 minute, please. During my term as governor for 9 years, poverty dropped from 42% to only 14.1% by 2016. We were guided by a simple vision. Albay as the most livable province known for good education, good health, good environment, and Albayanos as healthy and happy, well-educated, well-trained, well-employed, and perhaps taller too, and who can live a better living conditions and more resources for the next generation thus to achieve their own dreams. Through 4 instruments. 1, rule of law. 2, social justice. 3, stronger institutions. 4, essentially community participation. And to do that, the instruments are essentially health, education, agriculture, rural infrastructure, trade, tourism, and transportation, and of course, it's a special focus on the vulnerable sector, especially senior citizens and persons with disability with different abilities. So, Kong Joey, that's thank my you so summation. much. Your time is up. Mayor Crisel Lacman, kandidato po para Congresswoman or Representative ng Primer Distrito, Canalbay. 1 minute please, Congresswoman. Diyos maray na hapon po, Giraray sa Gabos. It is a rare opportunity for us to meet the chamber. It is not often that we do this, but it is a very substantial discussion, although only from the end of the candidates. We would like it to hear from the side of the business as well. For me, as a final statement, we really need good governance. No matter how good the laws that we pass in Congress, but if the implementation is not good, then it would be futile. So what is good governance? Ang marahay na paggogobyerno po, consultative and participative. Kay puhan ang nagdedesisyon, bako sana sa mga nasa Kongreso o nasa legislative branch kang gobyerno, kundi kay puhan talaga pikukonsulta ang tao. Dadakulon po ko niya na Mayor nahiling Crisel, thank you so much po. Sorry, you have 1 minute only. Okay. Thank you Good so much. governance. Thank you so much. All right. Board Member Dante Arandaya, your 1 minute please. Go ahead. Salamat po sa dakulang oportunidad na tinaupo kan ACCI sa ngunya na hapon. Siguro dahil man ako maray nagparapaliwanag nin dakulon because ang sakuya pong dinadalagan Vice Gobernador, dahil man po kami makapag-stop kayan kung ano kundi irerelay niya mo sa gobernador. Kaya po ang asahan nindo ako matabang kung sisay ang manggaganang gobernador. Iilingon ko po, nakakaulayon ko ang mga board member para tabangan ang sisay ang manggaganang gobernador. Thank you very much para sa inyo. Thank you, Governor Noel Rosal. Again, thank you sa Kabos. Ang bisyon kang Albay is to be progressive, disaster resilient, and of course, competitive. Ang misyon ta,
to improve the lives of the people, socially, economically, morally, and spiritually. I would like to assure all Albayanos, nagigibuhang mo ko ang gabos para ma-realizar tayo ni. Salamat, Abi. Thank you. Gov. Noel. Congressman Jill Bongalon, please, 1 minute. Thank you very much to everyone. My vision for the first district is a bagong premier distrito wherein development is inclusive. And what I can offer to the table is new ideas, fresh programs, and of course, active voice in Congress. Pinatunayan ko na po yan sa sakuyang matulong taon ng pagtukaw bilang kongresista. And sa maabot po na Mayo 12, I guess, and I do believe that we are both competent. And nasa kamot na po ka mga tao ang magiging desisyon po para po sa premier distrito. Salamat and Diyos mabalos po. Thank you, Kong Jill. Vice Governor John Alegre. Ang politika ta sa Albay, maribuko na. Uminabot na kita sa punto na dain na nasusunod ang kagustuhan kan tao. Ngunya na siguro ang panahon nga ning kita manindugan. Dapat maging maisog kita. Silence should no longer be an option. Ang maabot na eleksyon sa rong dakulaon na agyat, sa kakayahan niya itong mga Albayanos na magpili ni Maninigo Tanos asin mga marhay na leader. May God bless the province of Albay. Thank you, Governor Jun. Next po is Mayor Adrian Salceda, kandidato man para congressman. Go ahead, please. Diyos Marinaldo Giraray tabi sa Indogabos. Gusto ko po kuha rin ng oportunidad na magpasalamat po sa Albay Chamber of Commerce and Industry sa dakulaon oportunidad. Sigurado po ako na dahil lang ako ang nag-grow digdi sa forum na ini, kundi po kami gabos, kita gabos bilang mga Albayano. Makakaasa po ang Tercero Distrito na ako po maserbe, nahali sa sakuyang puso para sa gabos. I want a seamless development in the 3rd District na wala pong nababayan. Gusto ko po gabos kita, masarabay, mabaraklay, madaralagan, paduman sa mas progresibo asin mas angat na Tercero Distrito. Salamat, asin Diyos mabalos po sa inyo gabos. For Congressman, 2nd District, Congressman Christopher Co. Salamat po sa imbitasyon kang ACCI. And aram ko po, ang 2nd District po, bako lang 2nd District, siyempre, seryoso na po ang problema tadigdi. Nagpuon sa kuryente, sa tubig, trabaho, and sa pagbaha. Dakol po ang problema na dapat ayuson. Si seryoso unta na po ini, dahil pwede digdi magparakaraw kang problema ta dahil tulong taon man lang po ini. Dapat po matapos ta. Salamat po. Thank you po. For Congressman, 2nd District, Kongkaloy Loria. Thank you, Kito. Salamat sa Gabos Tabi na nag-sponsor ka ini, Albay Chamber or ACCI. I'm assuring this chamber na gigibong ko po ang Gabos. Pag naging akong legislador, gigibong ko ang Gabos na maayos ang segundo distrito. Thank you so much. Re-electionistan Congressman, 3rd District, Congressman Didi Cabredo. Sa munyan na eleksyon, ang mga politiko, ang pagkatao sa mga tao, puro pangako. Gigibuong ko ini, gigibuong ko ito, ini, ito. Si Kong Didi Cabredo, iba tabi. Sa kada pagbisita ko sa barangay, ang ngingaranan ko sa mga ginibuhan ko. So kaya tabi, kay Kong Didi Cabredo, igwaning prueba na mga bagay-bagay na gibo ko, kaya tabi, kay Kong Didi, serbisyong totoo. Hindi pangako. Kong Didi. Salamat tabi. For Vice Governor Hil Goyena. Mga magayuno ng pigtataram kini mga pagiribata sa politika. Ako ang mga tugang nagserbisyo na sa Indok itong panahon, mas serbisyo pa giraray na mas maray na serbisyo. Ano po? So, yan lang po. Salamat sa Indogabos, lalo na sa Imo Henry. Membro man po ako ang ASI 1988 pa. Ano po? Kaya lang bako na ako aktibo. Kaya nagpapasalamat man. Legaspi JCs man po ako. So sa Gabos, thank you so much. And mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Albay.
Thank you. Mabuhay po sa tuyang mga kandidato. Good luck po to everyone. Mabuhay po gabos. Thank you, ACCI. And request lang po for a group picture. Press Glenn, please. Dagan po maghali ta may group picture po with the chamber. Yung mga members, chamber members please. Group picture tayo. Yan, sige po, sige po. Picture data. Picture po meron. Picture please. Picture please. Okay, paki-ready na po. Mga ACCI members please and other guests. Digdi na po kita.